ngowe-yoga or nje i-working definition, it is to accept a moment without any judgment. To be in a moment without any attachment ne-judgment. So lapho kuwukuthi ukuba lapho kahle kahle ukuba nje lapho nje amandla everything onayo ungabe ukuthi nje ungabe ukuthi ulapho ngokomzimba but umqondo somewhere nje. Manje masisi kuyoga ka ube mindful, akunaki ukuthi uphefumula kanjani ngepast engasekho and ukutraumatizeka kwami kwi-past sengicabanga kwi-future ukuthi usazophinda ungenze njani ungigile, i-future ayikafiki. Yabona manje kuyoga sifundiswa inawo kahle hle imanje ukuthi ilona elibaleke ngale ndlela. Ama-decision awonakaliswa ukuthi uphuma kwi-background enjani, kwenzeke njani kwi-past, awonakaliswa futhi ukuthi i-future izobe njani, ayikafiki i-future. Kuyoga sifundisa ukuthi konakala kuyimanje, mawugejile manje ukubuka ingqondo yakho nokuthatha i-decision sanibonani babukele emakhaya, sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Indawo Ubhobhile, hleli nolumkilo kazinyanga njengenjwayele. Yabona ukuthi awaka-subscribe sesizojahana kakhulu manje, uyabona sisojahana kakhulu manje. Subscribe yabo, subscribe tshele nomunye subscribe ukuze nje silokhu siqhubekile, yabo silokhu siqhubekile. Today nginiphatheleke ingculo abuchopho ke namhlanje, nani niyazi ke vele ukuthi I always bring yabona abantu aba unique nje ngale ndlela and urepresent futhi izinto eziningi yabo. Namhlanje ngiphethe bese kumele kahle kahle kuthiwa uDr Hadebe but ngiphethe umfoka Hadebe kambahle bafo. Ngiyapileka. How's the day going nje mfethu today? Bese ngibonge nje nokungamukela la le nkonzo yakho yenzayo. Usuku lami lihamba kahle mfethu, akukho esingakusoli. Sibonga kona nje ukuza la nokuthi soxoxe. Ngoba phela vele anginazi ukuthi vele kuthiwa ni conversations yabo, they change the world vele kahle kahle impela. Abantu abaningi bayitshela mhlawumbe hayi ezinye izinto but everything vele it start from ukukhuluma nje and unpack izinto yabo nje. So for umuntu namhlanje ke ungathi nje uyaqala ukubona ungayichaza mhlawumbe ungathi uba nje kuyena. Nginamagama awu-2 naleli engaliphiwe ekhaya kuthiwa Xolani Hadebe, Xolani Radebe. Mase ngiba naleli lithi Xolani Radebe, leli lithi Xolani Radebe limele umsebenzi engikwenzayo njengombhali. Kusho ukuthi mawuchecka nje lapho Xolani Radebe baningi, so lo uma ufuna mina uthi Xolani Radebe. Okay mana yinenze ukuthi mhlawumbe igama lakho before nje we even go back ke mhlawumbe ke kutheni ke usawuxolani ke nje ungakabi uja. What inspired mhlawumbe ukuthi ke uzobe uja? Well kusho ukuthi ukuba kwami la bengi eBraston ngiqale sengisevasisi kahle hle kuyithatha serious lento yoBraston. Ngisuka le ekhaya eseMaritzburg ngiza ngala eThekwini ngo-2008. So bengihlezi ngisurrounded nawo amarasta, ngihamba nawo kodwa ukuthi into eningi zawo ngayithathi serious. La ngiqale khona ukuyithatha kahle serious, ngiyithathe serious sengisevasisi ngoba njalo ngangithi mangixoxa namarasta mangiwabuza ngezinto ukuthi ngiyakuzwa uyayikhuluma lento yakho kodwa ungeze ibhuku ngizokwazi ukureference ngalo, ngibuka ukuthi lento eyishoyo ngayithemba. So bengasekho-ke kuwona sengisevasisi. Evasisi bengiyithandela ukuthi ngiyisetshele ulwazi, ngasola ukuthi bebehluleka ukungikhombisa incwadi, ngayitholela mina incwadi eyimayelana nabo ubu-Afrika ngoba nabo uRasta ngitholile ukuthi kubudipha kakhulu ekubeni uma-Afrika. So ngihlangane nje nabantu abaningi ababhalile ngazo lezi zinto amarasta ayimele, so ngaqala ngabuthatha lapho futhi nakhona ukuba kwami evasisi bengiyitshela ukuthi njengoba ngisevasisi angingajabuleli ukuthi ngizophuma ngine-degree kuphela, kufanele ngiphume futhi ngumuntu
spiritually conscious ozaziyo ukuthi umephi ngakwezokholo kona ekhaya vele bengikhuliswe ngenkolo yakhona siyofakazi bakaJehova but bengayithandi nami leyo nkolo ngoba kunina labanithi kuthiwa nisihoga sikho impela bese ngena nje imizi ngemizi nami nje ngikhuliswe ikona le ya phela ufazi baJehova yayibona phela abathi isihoga sikho olawa utshatha naye hlezi khona utshatha uhlezi enjelwa nabo nje online lethi babengafuni ukuthi abe celebrate kuthiwa yakufuneka udume kona impela noma ucheka kule ko-America maningi ama-celebrities aphume kuyona lenkolo ngoba lo ulentonje uMichael Jackson abazali bakhe babekuyona lenkolo uCharul bekuyona lenkolo nje baningi kade bekuyona kodwa ukuthi vele isho yona lento isho ukuthi awuparticipate ezintweni zasemhlabeni and ngisho uyocheck i-definition ya Jehovah Witness yakutshela ukuthi inkolo eyazi ukuthi umhlaba uzobhubha ngokusheshsha futhi akekho umuntu ozosenda abantu bayo kuphela uyayibona ukuthi hayi but vele siseza kuyona ngathi vele into nje naye sisazoyi unpack nje when we go deeper kuyona because njengamanje ngisafuna ke sike siqale nje sikhulume ngawe nje as umuntu ke because usushilo vele ukuthi uphume eMaritzburg yabo ngifuna ukwazi nje your upbringing ukuthi upbringing yakho ibi kanjani yabo mfethu mina ngikhuliswe ugogo kahle hle ekhaya abantu besilisa bebe absent kakhulu abantu engibazi ngaba recognize kwi upbringing yami ugogo no auntie and later ke ngakwazi namuthi ngiyimele ngoba ugogo besifundisa lezi zinto zakudala ukudayisa izinto ezithize nokuba economical nokufocusa ekufundeni so ngithe mangiqeda umatric bengingazi kahle hle ukuthi ikuphi engizokwenza kusho ukuthi ngaba introduced kwiyoga ngisafunda like usafunda nje high school ngaba yini ayikwenze ngoba phela ngicabanga ukuthi thina njengabantu futhi abakhula emakhaya noma mhlambe uvele ukhula emakhaya ngane Maritzburg ukuthi thina abanje sazi ukuthi kunezinto futhi esike sithi nje uma sicabanga kuthiwa ayilezi yabo ubona na ukuthi ayikishe emakhaya ngoba inkinga ukuthi ngithi ngiyayizama yabo ngoba uzoze sekubizwa ngamagama sekuthiwa abafana labo abafana nje laba basenza nje ngoba phela thina sikhule nje sazi ukuthi hey umfana thina funeka ujahane nebhola mfethu uyazingela uyabona uyahamba uyoshela nje kulindi wenza nje yonke le uyodla iphaphu uyabona ekhala induku yabona funeka khona ni uyaqhathwa futhi yabona nje uyaqhathwa kufuneka ukuthi nje nike nilwe nje nike nihlangane nomuntu endleleni aniqhathe anishiye lapho mfethu anishiye nje nisalwa senicwebe inyembezi nithi niyaphakamisa amehla lo muntu okade siqhathile akasekho la ngoba bekuyimpilo yokukhula ke nje nalo so wena yini attracted from esikoleni nje you a unique student noma umuntu nje vele vele different hayi ngeke mfethu isikole bengasithathi serious bengiphasa nje nakhona nje angaze ngilifeyile iclass bengihlezi nje nginganakile kodwa ngingasho ukuthi ngumuntu ongeka participate kahle bengilwela nje ukuthi mangiphasile so la ngiqale khona ukushintsha ngilwela ukuba ko-top 10 ngilwela ukuyale ingemva ukuthi sengizwele iyoga kulama ama-class nje bengiwilesi umfundi lo othola ukuthi la uyaphasa kodwa akekho bad akekho futhi good nje ngiphakathi nendawo so ukuthi it was 1997 ngihlangana nothisha wami lapha elokishini lase-Ashdown usanele ngibone e-Ashdown Maritzburg usho ukuthi nami ngowakhona lapho so nganginentombi njalo lapha hayi kusho ukuthi kahle ngize ngihlangana naye sasidojile kahle hle esikoleni uyazazi nawe ikole zethu abantu abamnyama siyokwenza izinto zethu nathi njengolusha so abantu kade ngizwana nabo kade nginenhlanhla abo abantu kade bengaphambili kwami ngeclass yenye into ebuye yashintsha ukuthi ngumsebenzi wami nguthathe serious obekwa abantu othi ba excel academically but mina nginale privilege ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngixoxe nabo so ngenilanga sathi sidojileke sidoja nodojela ukuyokwenzani doja nje uthi nje ayisikoleni vele kuyadojwa
Kahle hle ngiyasaba ukusho ukuthi sasokwenza. Kahle hle sasoyibhemela ugwayo hlaza mangibeka iqiniso ngoba kusho ukuthi kwi-circle yami sasathathwe izimbo zomculo wale phesheya. Ngicabanga ukuthi nje umuntu vele phela izona vele ikhadi phela even no Snoop Dogg lezi ikhadi go 90 something yo Snoop Dogg babe vele nje hip hop nje kahle was making waves and kahle hle iyona isidojisile loba lento esasiye kubo sasifike nje siyithole lapha kubo abazali bengekho idlala umculo kushawa insango kushawe nazo iziphuzo mawukuthi ikhona kodwa kuwukuthi abantu abangenzi ke ezinye izinto ngaphandle kwaloko iloko nje esasikwenza ngaphandle kobubi so ngenye ilanga sathi masidojileke lo mfethu wathi hayi asambeni sobona omunye ubhuti amaziyo lapha awusho lo bhuti lo amaziyo yena uthisha wami lo weyokho owakubo lapha kuphi usanele Mtolo so sithi masifika lapho ayi ngibone nje naye istructure nje sakhe lo bhuti lokuthi ngekho ngathi khona into ayenzayo safika nje kundutshani eshaya umshini khona lo mshini obhushwayo yabo lo mshini obhushwayo ongadumi obhushwayo khona umshini okwazi ukuphusha ngazi noma iRolex igama lawo uyawuphusha okay ngiyawubona onamasonto awuthuli wayephusha lo mshini abuye atrim so ngibuka indlela engakhathali ngayo nakhona lapho ngafica omunye umfeso lapha esikoleni owayehlezi ephuma number 1 magijini engangima-admire nje lokho mangibafica naye lo mfeso asho ukuthi hayi i-student sakhe kanje ngibuze ukuthi manje yini laba yenza wathi hayi benza iyoga anga interested ngabuza ukuthi mhlambe ngikwazi ukufika ngizobona before mhlambe nami ngene kuyona kanti ngizothi mangifika khona umfeso esasifunda naye kodwa kwangayena umngane nami hayi lo mfeso uyehleze Excel wakuthiwa uSipho Dlomo makuthiwa nje siyashawa eklasini angikhumbule eshaya sipho plus vele uthisha yabazi vele babengamshayi phela lo ukusho ukuthi kwilezi egcine engasakhoja sekuthiwa hayi wena kunoma kubuza ukuthi hayi wena so akambe yena ukolanda ayokhinda ukezoshaya thina yabo so nje nako lokho kungidida uthi lo mfethu lo wenza leni ukuthi nami ishintsheke imentality yami ngesikole ngokuthi kwangiskime nje nami la khona into zami izoqonda ngingeneke la kuyona iyoga so manje bekungenwa kanjani mhlawumbe ukungena bekunama class bekunama ube nama class kahle hle uthisha wami weyoga akade ewenzisa futhi nakhona usengichazela ukuthi laba abafundayo uyabanika isithuba lokuthi abasize ngoba naye wayemuntu owaye excel esikoleni kodwa ukuthi wangayiqhubeka imfundo yakhe nje nakhona lapha bekufika abantu mase kuzobhala uthola ukuthi nje ubasiza obiology geography and mina ngambona sesovala esikoleni ngenilanga ngibuyele kuyena ngibuza ukuthi ngiphasile yini kwasho ngangumuntu nami owehlupha i-report ngangenalo lapho ngithi hayi angazi noma ngiphasile noma lento nje usho ngangiseka 9 lapho kuzofika ngiyeka 10 ngithi angazi ngobona sengibona mase ethi kumina njoba kuDecember futhi siqalile nokupractice angiqaleke ngifunde izinto zakhona ka9 mhlambe mangifailile khona ngizokwazi kulento nje ngiqale ngiyibuza ukuthi angizofunda kanjani ngingazi noma ngiyafunda ezangaphambili asangifunde zona lezi zaka9 lezi kade uyifunda kade ngiyifunda ngithi kuyena mawukuthi ngiphasile izongisiza phi lezi zinto athi hayi ngithi benginganakile nje lapha katheni kuzobe kufunakala zona lezi zinto yangitshele lokho ngibona ukuthi akona uqinisile futhi ube mdala kunami into kade isho ngithi kodwa futhi ukuthi ngiyahlupha ngoba ngangihlezi ngibuza imibuzo uthi kodwa thisha lento ukuthi ngifunde kwamaholide saqala ngebiology ngikhumbula kahle ngifundisa ibiology ngifunda ibiology size singenele kwi-geography ngiyakatheni nje ready ngiready kanti vele ngangiphasile wekuphaseni kwami sathi siqala nje nami sengene kule group yawo lama student akho ukuthi nje ngiyazi mhlambe ekseni sehamba so kwenza iyoga sazivuka ngo4 futhi nakhona umthetho oshayiwe ukuthi nje uqala ugeza uye eklasini ungagezile ungena kwishawa so sasihlala singena kwishawa so hlanganise tennis court
ngaba ngawu 5 from 5 to 6 iclass then from 6 sibuyela back sogeza emakhaya solungiselela ukuya esikoleni mase sibuya esikoleni uyahamba uye ekhaya liyaqala iclass ngo4 from 4 to 5 liyaphela iclass kuvula umsebenzi wesikole mawuthi unenkinga onayo usho ukuthi hayi na into engayizwanga kahle kusho ukuthi akusizeke lapho so ngingena nje nami la ka10 sengirelax into yakho vele isishintshile vele isiqondile kodwa kusho ukuthi ubenza into right ngoba phela uma ukuthi ubeyenze Ashdown phela bekuyilokishi Ashdown even namanje kusayilokishi nje Ashdown so for yena ukuthi enze izinto ezikanjalo ngempela uyabona ukuthi shuthi umuntu obesevele naye kune vision anayo mfethu with what can happen more ukuthi there is umuntu ofuna ukuba ne-impact ngoba phela nakho ukuvuka ndoda ngo4 yabo uvuka uyogeza ngeke ngempela ungabi discipline nasesikoleni lapho yabona ngeke ungabi futhi enye into bekufika abantu kuyena mina ngikade kungi-inspire solo mhlawumbe ukuthi ufundele i-nursing ngomunye usevarsity uzothi uzomsiza mase ngiyambuza mina ngoba lo muntu usevarsity wena ukevarsity umsiza kanjani lo muntu ngidideke ngiphele so lo muntu umsiza kanjani lo muntu esevarsity ngelinye ilanga ngize ngimbuze nangayi yoga yithi lo lwazi le yoga ulitholephi ulithathephi lo lwazi le yoga angidonsela incwadi asho ukuthi wafunda le ncwadi wayimasterisha waphinde wayifunda wayimasterisha so ufundisa iyoga via le ncwadi akakaza kwisikole seyoga sikwa masterisha nje incwadi igama lencwadi lisi Lights on Yoga Lights on Yoga yeah BKS Iyenga linani mhlawumbe line is it in only written no mhlawumbe kuba nana ithombe futhi ukuthi nje linama illustration ngicabanga ukuthi more than 300 if I'm not mistaken lama posture futhi li in depth nangayo iyoga's philosophy kusho ukuthi Iyenga kuneyoga kuleli imbe yoga ekuthiwa Iyenga yoga wayenza leyo yoga ukuthi shawami nami kusho ukuthi nje ngangena kuleyo fraternity Iyenga yoga through uthisha wami ukuthi wayisifundisa yona leyo yoga imayilana nomzimba ihatha yoga kahle hle ihatha yoga ile yoga emayilana kakhulu nomzimba ukualigna umzimba nokuphefumula so iyona ke le eyam inspire kungisuse nako lokuthi lo muntu uyifunde encwadini lento nakhona uhleze siphusha ukuthi sifunde so wangi inspire ukuthi okay ngothatha ikhadi library so njalo ke mangiye library bengiya lapha ngibuye nencwadi zeyoga ngibuye mhlambe nezinye incwadi engiyithandayo but bengihlezi ngibuya nezeyoga nene Eastern philosophy ngoba nakhona wasitshela sifika ukuthi iyoga ayona ireligion ngoba nami ngibuye ngibuzise kodwa lezi zinto zamanje nayo ke lento okade uyisho amangizisekhi Yesu abantu kade ngihamba nabo kwaqala kwanale friction uthi hayi mina sengiyayitshela sengenza izinto zamanje futhi sengine master ngokuthisha besimbiza ngemaster nginako ke lokusho ukuthi ngiyathizeka manje ukuthi imaster udlala leyo amchisa loyo ayibona leyo nto kodwa ukuthi mina ngiyazi lento ngiyawubona nomehluko ngoba from the day ngiqala ukupractice physically ngazizwa na ukuthi ngaqala ukunaka nje umzimba wami ngabotho kusho ukuthi ngigwegwile la njani la ngabo ukuthi okay lento isinginakise nje mina futhi nakhona abantu ade senza nabo besingayenzi ngalendlela leyo kabesikhompitha obebesi abantu abaseyintwana yabo so ukuthi nje ngikalo ngihlule wena yabo yabo kwalo ukuthi kuyasiphusha ukuthi sibe more flexible ngomzimba nakhona futhi nakhona sikhompitha kuyoga kuphela so buye so khompitha nasezincwadini ukuthi ayinophela ukuthi uba excel so nje kwakunalobo bumnandi nje it's a friendly competition kahle kahle ikhulisa wonke umuntu nakhona futhi njengoba ngisho ukuthi ngikhule ekhaya ingekho email figure nje yena uthisha wami weyoga waba more of email figure to give me i direction kwi life ngaphandle ibidingeka phela ngalesa sikhathi uma uzobheka vele kakhulu namanje kodwa phela isafuneka email figure nje kona wonke umuntu vele wesilisa ngicabanga ukuthi nawo osakhula ngoba uma uzokhula ngempela nje ungena direction uningi yabo futhi nakhona uma usungene nako lihlazo wangena uyabo uthi lapho ziba ningi nezinto ngisho emakhaya kuyaqala kuyasho hayi labasebenza lokho akusekho future
yabo ugcine nawe usukulalela kwawena ke manje uma ishiwo ngawe leyo nto esikhundleni sokuthi kube wena ngempela where you dig deep. So iyoga sike nje sikhulume nangazo ke manje ke mhlawumbe ama benefits ke nje of ukwenza khona iyoga because ngiyabona ukuthi nangisho indlela oyichaza ngayo ukuthi change your mentality, change your body futhi nangendlela futhi kwawena futhi ozibuka ngayo. So asike nje sithi ukudive deep lapho. Yona iyoga ngaqala mhlawumbe siqale egameni kahle hle igama elithi yoga kwesinye isikhathi kunenye isisha yami ethi uDiego Baldi siye singafisi ukusebenzisa leli gama elithi yoga ngoba njalo masebenzisa igama elithi yoga umuntu ngimedane kuvela izinto yamandiya yabo yona basi igama lona njengoba lithi yoga more translator ulumshele esingisini lichaza ukuhlanganisa to yoga. Ukuhlanganisa lili kanti liwuphulimi noma lislengo something lile limi ekuthiwa Sanskrit ulimi oludala lelo laseNdiya ancient kuthiwa Sanskrit lelo limi nje ama posture la esithi ama posture kuthiwa ama asana ukuphefumula kuthiwa pranayama science of breathing so kunamagama a derive lapha mase ke njengoba sacolonize abelungu bayise singisini but uyoga uchaza ukuhlanganisela so yogi yini ke lehlanganiswayo kuyoga umbuzo uba lapho uma usithi siyahlanganisa kuyoga or senza le unification kuhlanganisa umzimba ingqondo nomphefumulo konke lokho kwenza ngokuphefumula into ebaluleke kakhulu la kuyoga indlela ophefumula ngayo. Okay. Breathing. Into lokuthiwa breathe in. Nje siyaphefumula kahle hle iyoga iscience yokuphefumula. So mase sihlanganisa umqondo, umzimba nomphefumulo ukwenza konke lokho ngokuphefumula. Manje inkinga asinaki ngisho indlela esiphefumula ngayo umuntu mayephefumula ukwazi ukuthi uyaphefumula. Ukuphefumula kudlala indima enkulu kuseni ngakho ngisho udiniwe kuthiwehlisa umoya. Unikeza iglasi yamanzi phefumula nje so la kuyoga iscience kahle hle iyaka ukuphefumula yena ukuthi shawa usanele Mtolo i-working definition yakhe yeyoga asifundisa yona ukuthi iyoga is nothing but a self study ukuthi iyoga ukuyifunda wena ukuzazi wena uqopha ukuthi uzazi ukuthi uba uyinake wena wazi ukuthi mojabula unanga ukuthi yini ekujabulisayo udiniwe wazi ukuthi yini ekudinayo lokho kunako ukuthi wazi ukuthi yini ekujabulisayo nekudinayo ila ozosola khona ithuba lokubona ukuthi leyo into ekudinayo ungakwazi ukushintsha ukuthi ingakudini ungakwazi ukuthi uyidedele noma uyibambe mawukuthi iyakuthuthukisa wena as umuntu siqo so ukuthi abantu abaningi bayakutshela ukuthi hayi aba-exayo emafilimini osaziwayo abangaziwa bayakutshela ukuthi khona i-activity abayenzayo leli gama abathanda ukulenza mindfulness elinye igama nami ngi-obsess kakhulu ngalo mfethu because I feel like uku-achieve lesa state yabona you have to be angano mhlawumbe I haven't tapped nami ngaleyo ndlela in terms of ngithi mhlawumbe in terms of ngingayibuke ngeperspective of business because mindfulness mina la ngiyifunde khona ngiyifunde in a perspective of someone who is in business yabo not personally so ingawo ngithi igama elisa because uthi la uthi usu-achieve le khona uphinde futhi ubone ukuthi ish akukhona engakahle kuyoga sisebenzisa yona i-mindfulness angazi kona ngizozama ukuyi-break down ngesizulu ukuthi abantu bayi-understand but ngokwesingisi nangwayo iyoga masithi siphe iscience ye-mindfulness to be mindful ngokwe-yoga or nje i-working definition it is to accept a moment without any judgment. To be in a moment without any attachment ne judgment so lapho kuukuthi
ukuba lapho kahle kahle ukuba nje lapho nje amandla everything onayo ungabe ukuthi nje ngabe ukuthi ulapho ngokomzimba but umqondo somewhere nje manje masisi kuyoga ka ube mindful akunaki ukuthi uphefumula kanjani so sakunaki ukuphefumula akudonsa umoya ungaphefumuli ngesifuba engisazi ukuthi kuphefumulwa ngesifuba sithi awudonsa uyise laphi esiswini sithi mhlawumbe ubambe lapha ama second awu4 ukhiphe ama second awu3 noma u5 nje lapho uyezwa ukuthi nasengqondweni yakho indlela lento njengayo uma sithi enza lezi zinto esikuphefumulisa ngazo uyakwazi ukubona ilento nje umzimba wakho ukuthi umkanjani indlela oyipresenta ngayo engithi umuntu kumbona ngisho ehamba lo une stress i-body posture mhlawumbe uyabo ukuthi nje unokukhathala kube khona ukuthi umbona ubone ukuthi uconfident yabo nje nangendlela ahamba ngayo even la uyabona la ukuthi upresume le stance sama model ayike imodlo kuyibona usothi ukuthi lezwabona nje ngasi general wasempini confident in charge and mayenza leyo posture uvula isikhala la emaphaphini ukuthi kungene ini breathing more breathing space kanti mawuthe uyavala amaphaphu futhi nalapho uba ne-shallow breathing uphefumula umphefumulo omfishane lo mphefumulo omfishane ukushoda komoya engqondweni ikona lo okuletha izifo nokwantalala so kuyoga from ekumeni uqondisa ukaline spinal cord sakho kusho udamo aware ukuthi siqondile spinal cord sakho uzoba more focused than umuntu ongekho focused ngisho ukugijima ucheck umuntu owinayo akuwini lo suke ebheke phansi ilo suke ebheke yawo umthembu nje vele umthembu ubuhlezi babona ukuthi bayibona ngizogijima khona ngithi posture njengoba emkanje unikeza more space ukuthi amaphaphu anyakaze kahle udonse kahle umoya kanti mawugijima nakhona ubheke phansi sengijela ukuthi kuyiyoga ke leyo mindfulness kufundisa ukuthi ube semzimbeni wazi umzimba wabone nama sign ukuthi uzogula ungaboni usugula and lokho ukwenza through breathing iyona ke into leyo is amazing ngayo lento ukuthi lokho ukwenza through nje ukuthi nje kahle hle abantu abaningi bake ba mistake nishe iyoga ne-gym abaningi ama-student phela cha phela mina ngazi ukuthi phela nami iyoga ukuthi phela kufanele ngibambe umlenze yabo ngubeke la yabo ngibuye ngibambe olunye ngilithi ingalo yabona ke nje akuyona i-gym ungaya ejimini ngeke ukuthole lokho kulapha kuyoga ukuthola lapha kuyoga ilento le ekuthiwa mindfulness ukuthi nje kahle you tap within yabo tap within yourself and lapha mangikuthi siyayenza iyoga lapha e-studio noma otshanini noma lapha la senzela khona ayigcini lapho abanye othisha bayakutshela beyoga ukuthi uma siliqeda iclass la kulomata wethu ila kusuke sekuqala khona iyoga ukuthi lento akuyona lokunaka kade uyinake kona ukuthi umngako yini mangithi asimeni sibalance ngeenyawo sizwe si-grounded lokho akuyona into oyenza lapha kufanele uhlezi lento uhamba nayo nokuba kwi-moment awubi kwi-moment unothisha weyoga kuphela into ekufanele uyenze noma ungasekho kuyoga kangangokuthi mosu ingenile kahle uba nama ritual owenzayo ekseni mhlawumbe kanjengani nje mhlawumbe manje nje ritual kusho ukuthi imikhuba engizwe ukuze emakhala ngokuphahla ya isiko lokuphahla nakhona kunemiphahlo yakhona la kuyoga mhlawumbe ngovuka uzothi ukuze ubone kahle usuku lakho umuntu mhlawumbe ngathi uzolayitha ikhandlela abuka ikhandlela usafuna ama-dots akho ukwasenta nokubuka usuku lakhe nokwenza izifungo ama-affirmation mhlawumbe uthi uyasho ukuthi hayi namhlanje ngiyabona ukuthi engithi ukubone nawe ukuvuke kolinye usuku uthi ujabule kolinye usuku uthi ukuthi uyezwa la ukuthi hayi ukubabone mase benje namhlanje u0
percent mood. Yeah. Kuyabhala phela ku Facebook kuthiwa not in the mood today. Ngisho kona ukuthi uhlezi uvuka unamamodi ahlukahlukene but lama ritual owenzayo ila othi mawuvuka khona uvuka ubone ukuthi namhlanje ngiyabona ukuthi hayi angikho right futhi njengoba ngekho right. That awareness yokuthi uyabona ukuthi le thoughts onayo asifundisi kuyokho ukuthi imicabango isuppress. Kufanele ucabange ngisho wathiwa umcabango ubone ngathi mubi but kufanele uunderstand. Usho uyawubona lokho ukuthi uthi uyawubona phela abaningi uthothi akaboni nanokuthi into ayicabangayo yimi. Ubone seyihafa abantu nje nje ihafa abantu. Kanti ubunakile ekseni ukuthi uyezwa namhlanje uthi akulona usuku lakhe. Uzothi noma esehlangana nomunye umuntu ozofuna ukulenza usuku lube lo mhlawumbe uzoyila. Bathi angime kancane ngoba vele nasekuseni ngibonile kade ngivuka ukuthi angathi akulona usuku lami ngasenza isifungo njengoba ngingayizizwa kahle ngathi ngaba nokuthula so angisale sengiqhutshwa iloko ukuthula lokho. Nje abantu beze bephuma ngisho emotweni phela ubone ngisho emgwaqweni bethi indlela abantu eSouth Africa I feel like ukuthi eSouth Africa thina we have people aba always on the edge kulesikhathi samanje wonke umuntu uhlezi ready ukupasta uyabona umuntu utsho nje bazoshayisana imoto zingathintane zinje kancane sekuphumile umuntu ngale useyokhipha omunye ngalena sekushawa isibhakela and hlezi khona oshuthayo yabo uyibona leyo nakhona lapho ngajula kahle yazi labantu bo2 basuke bevuke ngefeeling eyodwa i-attract lento ngoba phela kwi-universe njengoba usuke sithi vuka wenza i-ritual uzobona ukuthi namhlanje ngifila kanjani enza i-intention ukuthi wena nje ububona ukuthi namhlanje ngathi udown i-intention yakhe ithini usuzosho ukuthi hey engazuthi ngathola ukuthula namhlanje ubuka lelo khandlela lelo noma ushunqisa leyo mpepho leyo uhleli lapho kuthuleni kuzindleni usho ukuthi engazuthi ngingaba nami lokho kurodwa washayisa away ama-thoughts angekho right imicabango emibi kanti movuka nje unako lokho nawe ngale uvuka unaloko sohlangana lapha erobotini ngeke singashayisana uyabona futhi ngeke ukuthi mase kwenzeke lokho akekho ozobona iphusa uzokhipha isikhwili nami ngidonsa isibhamu abanye bazibabulalane phela kucaca ukuthi ayibuboni kodwa uthi lo muntu ngoba lento into encane nje kunoma ke kodwa sebengazi babulalane ngento encane nje kanje. Ikona-ke lokho iyokho ekufundisa kona ukuthi buka ama-thoughts akho ngoba khona omunye umfethu nje sesixoxe naye wangixoxela esinye istory ngelinye ilanga uthi wamuzwa lo muntu engene eJomba kwangazi ukuthi kodwa hayi uyitshela ukuthi uyaphupha uthi wezwa kukhala ilento nje iwind uthi nakhona lapha ignorance engazuthi akezwa kahle uthi wasibona isandla singene uthi mase uyacheck uthola ukuthi umngane wakhe omunye umfethu usethi akamgwazi ngani usiyambuza ke lokuthi mase emgwaza abantu bethini ngoba umngane wakhe futhi wayephuzele lo muntu kusho ukuthi uthini ke lo mfethu uyasho ukuthi awakhumbula lento esihlezi sixoxa na ukuthi ungahambi nemicabango oyicabangayo nje wathi ufuna ukubona ukuthi kuzophelelaphi usiyambuza ke lo munye ukuthi kube wangena ke wambona ethatha something ukuthi lo ayikho into ayizoyenza ngoba ngisho ngambulala amlimaze ngoba ethi ukuyivasinisi yakhe kodwa mase kukhulunywa lapha enkantolo umuntu ozoba necala ubani uyena ukuthi kuzobuza ukuthi wathathani lo muntu asho ukuthi wathatha i-cellphone kubuza uyomalini i-cellphone hayi 2000 rand umphefumulo walo muntu yabona ubuza ukuthi kodwa uyabona ukuthi awucabanganga ngendlela ephusile manje ke yonke sinika nje lelo themba ukuthi ama decision owathathayo kuba ama decision angcono ngoba njengoba ngisho ukuthi mayise kungenile uzovuka ekseni before wenze zonke izinto usundlulile umbhedo uzokuthi ukuhlala nje noma 5 minutes uzindle kuthi namhlanje ngiyalibona usuku lami libhizi nginama client ukuthi nokuthi kodwa ngeke ngithi ukuphefumula nje ngitsephe kumina ngicele nakuyona imvelo noNkulunkulu ukuthi nje angiguide kulelo suku and lokho njengoba ukwenza akufani nasesontweni akuyona into ozoyenza mase uthi iNkulunkulu uzoyenza ukhumbule nawe ukuthi ngifungile lapho uthi ngifuna ukuthi kube njalo kusho ukuthi sengizobheka izinto engiyikhulumayo uba responsible for zona lezo zinto ihambe ngendlela ufuna ukuthi ngayo ngisho ngakuthiwa uyacabana nami ngeke ungiblame mina kuphela uzosympathize nami uba uthi hayi usho ukuthi
ngibe nosuku olumbi ngoba nawe mozovuka ngosuku olumbi nami ngivuka ngosuku olumbi. Kuvele kube inyakanyaka, kuvele kube nje isibhicongo. Manje la kwi-yoga sifundiswa lokho kahle hle. Enye into la kwi-yoga uthisha wami angifundisa yona, akangifundisanga ngale ndlela i-yoga efundiswa ngayo nami ngifundisa abantu abaningi ngayo. La kwi-yoga lokho esikwenzayo ama-exercise okwesithathu kahle hle. Kuneminyango ewu-2 ekufanele udlule kuyona. Ekuthiwa amayama namaniyama. Kusho ukuthi masikhuluma ngama-yama, imithetho ekufanele wena njengomuntu othi uyayibophezela usuzokwenza i-yoga, ekufanele umphakathi uthi mawukubuka ubone ukuthi cha umuntu othembekile, umuntu oneqiniso, umuntu kunemithetho ekufanele nje umphakathi uyiveze ngayo kubantu, hayi ngoba upretend. Kufanele kubonakala ukuthi hayi le indlela owenza ngayo wena wenza le practice. Bese kuba khona amayama, amaniyama neniyama. Iniyama imithetho ekhomba wena siquke njenge-practitioner, ngisho ungabonwe umuntu ukuthi ikuphi okwenzayo lokho non-stealing or cleanliness. Njengoba nje uthisha wethu esitshela ukuthi asiyenzi lento singagezile, njalo kusolala ugezile ngisho njani i-reminder leyo ukuthi nje kufanele uhlezi ube njani ube clean. La siyi-practice-ela khona before si-practice siya clean. Imithetho leyo eba khona. Then kuze kuloku-ke kwama-posture, ama-body exercise, i-body exercise futhi nakhona mase siyenza ukuthi it's-just ngoba nami ngangena ngiyitshela ukuthi hayi nje kuyaphozwa siyatsakelana futhi nalapho but there's more. Mina-ke nje kahle uma utshela iqiniso mina yabo nje before this conversation mina i-yoga bengazi ukuthi ileyo kahle yabo nje yona lokushala ama-pose ukuthi bengazi ukuthi iyo impela leyo. Mina bengazi lokho nje ukuthi hayi iyona yoga kahle uma ukuthi nje ushaya yoga funeka ushaye yona leza zinto leziyana uyabona uphuke ushonele but indlela osuyichaza ngayo manje usuyi-unpacka ngayo ngiyayibona and I think ukuthi siyayidinga sibaningi yabona siyayidinga sibaningi. Angiboni vele ukuthi angathi umuntu uma ekwazi ukuthi a-connect with themselves njengalokho uthola ukuthi uzoduka kakhulu futhi empilweni. Yabo izinto ezikwazi ukuthi zikusondeze kakhulu ekutheni uhlezi uthatha more right decision than wrong ngoba phela iyonto ehlezi siyifuna since siphiliswa zinqumo zethu. Bese enye into futhi engayi-highlight kulo okushoyo yabo abantu mabesi i-yoga yaseNdiya yase-East. Okay, ngiyengibavumele kodwa uhlobo olusha locwaningo alivezi lokho. Akuvezi lokho izifundo eziningi nakhona kuye kube khona umsindo omkhulu mase sihlangene siwothisha bayi-yoga masibuka umlando nokudabuka kwayo ukuthi idabukaphi. Okay, sisho sithi hayi asiphiki ukuthi e-India ibile bayidocument but before i-India there were other civilization ayekhona kade yenza lemkhupha kangangokuthi nakaZulu. Yeah, because i-Buddhism yona bingayenzi yona i-Buddhism because I think noma yona meditation kubona. Njengoba ngibalele iyama, iniyama, ama-asana, ama-posture, i-breathing. Ikhona na i-meditation lezi zinto eziwu-8 kuthiwa i-Ashtanga. Yoga's Ashtanga, meaning to say 8 limbs of yoga. Yoga inama-limbs awu-8. I-meditation it's one of ama-limbs eyoga. Ama-asana physically is one limb of yoga. Ukuphefumula, i-breathing it's one limb eyoga. Ingakho ukuthola ukuthi uzothola omunye uthisha uthola ukuthi ugxile nje kwi-breathing nakwi-meditation. Omunye akutshela ukuthi hayi la sigxile nje kwi-physicality yakho. Omunye uzokutshela ukuthi hayi sigxile kwilimbe ethize. Lamalimbu lawa ahambisana nini. Kodwa la engifuna ukuya khona mina ngifuna ukuza komlando wayo ukuthi ngisho ubuka kuzo zonke kubo bonke abantu ikhona imikhuba yeyoga khona mongayo nje njengakhona ezangomeni khona ama-posture nemikhuba bake bayenze njengayo lento engisho ukuthi makhulunywa ngokuphahla ukuthi kusuke kwenziwani nalapha kuyoga khona imbhedesho sithi ama-chanti lawo
izinto ezithize esiyishoyo efana nempedesho nemilolozelo yakhona. Le milolozelo usukuyenzelani ukusiba ingqondo, ukufaka itomu engqondweni ngoba iyoga kahle hle enye definition omunye okutshela ukuthi hayi iyoga ifana netomu lengqondo ukuthi ukwazi ucontrola ingqondo. So mawustadisha iIndia ingane mawubuka iempire le yaseKemet, iKemet okuyile ndawo ekuthiwa iseGibhithe. Okay, Egypt nje nakwi-history ukuze ukuthi i-civilization yaqala khona lapha. Namanje imibhalo yayiyoga isaqoshiwe lapha emaqhugwaneni akhona le ezweni laseGibhithe. So lokho one kuyaveza ukuthi lento ayikho ayiqhamuki lapha eEast. Nakhona sisho ukuthi siyaba discredit eEast, siyaba credit ukuthi bakwazi ukuyiqopha ukuthi namhlanje ngikwazi ukuyithola ngalendlela esiyithola ngayo, kodwa akusho ukuthi isuke lapho ngoba iMayan civilization nayo ibiyenza lemkhupha. Baningi labantu ade nakhona kaZulu mawubuka imeditation ibikhona ngoba mawuza ukuthi ubaba ubehlala yedwa ubeba nelawu lakhe, lokho kukodwa kuyakuvezela mosuthola mawubuza ukuthi yindaba kuthiwa we separate from umndeni ngoba uyatshela lapho ukuthi hayi lo muntu wayisuke efuna ukuthi akabe yedwa nje abekule peace. Imeditation ikona lokho esikwenzisayo. Yeah, because even namachant kwaZulu yabona amachant kwaZulu nawo I feel like amaningi aya meditate in a way yabo indlela yamahubo yabona mawulalela ngisho ombuso Khoza uyabona lo muntu ehlahle some sort of meditation ngendlela eculwa ngakhona leyo nto maqutshula nje qubula siyasha siyasha amadoda adluputhu ichanti leyo. Yeah. And lo njengoba makushiya kuthiwa qubula ziyasha iyasinda lento kodwa mawuyisho lapha engqondweni ingqondo yakho iyaphuma kuseni iyasinda lento ngicine senihambisithi. Sengijwayele ukuthi lama rituals eyoga ayafana nawo wonke ama rituals kodwa wona la ehluka khona akuyona into ozojabulela ukuthi hayi sengikwenzile ukuthi okunye sekuzoba umlingo. The affirmation okade uyenza isifungo kade usenza ukuthi ngifisa usuku lami libe nenjabulo, mina ngiyukujabula, ngimuhle futhi ngiyayithanda, ukuyithanda kwami ngithanda nomunye umuntu, lento ngeke ufike uyisho mase mosuphuma awusayipractice fanele uyipractice futhi ukhumbule ukuthi wenze mase liphela nalo usuku uzoba neritual before ulala ukubuka usuku reflex osukwini usho ukuthi ekseni bengenza isifungo sokuthi ngifuna ukuba happy usuku lami lonke ngihlangane nomuntu lapha emgaqweni wangishayelisa kabuhlungu angibanga emva kwalokho ngaphazamisa leyo awareness leyo izokufundisa ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi uwina amanye ama awareness uhlezi ukhona ngoba thina ngiyoga sithi impilo yakho ayidependile komunye umuntu, ayidependile kwabakini, ayidependile kohlangana kini, konke lokho kuyi-construct. Wena mawuyi-strip uyi-studish, you're not even your body. Njengoba thina sivele sithi uthole kokunye vele khona into ebhedayo eyenzakalayo uzivele sikhale ngomsamo isikhathi esiningi ukuthi inkinga yazi ukuthi mhlawumbe isisemsamo phela thina isikhathi esiningi obheka ukuthi ezabantu kukancane ukuthi yonke into sifuna ukuthi sibe neblame noma sifuna ukuthi kube ngazuthi si-charge. That's why uthi sihlezi so mawukuthi akubona abaphansi usathana uma ngesiyo usathana uNkulunkulu but akuwena yabo makhelwane yabona baningi kakhulu umjolo yonke into thina kuhlezi kuna something ekwenza ukuthi akuwena ngisho singayejele manje mawubuza nje obula ndoda uzokutshela ukuthi bathi yabo manje ke kuyiyoga ke sifundiswa kona ukuthi ingqondo kuyiyoga kuyashiya ukuthi ingqondo ifana nenkawu etinyelwe ufezela ibidakiwe. Angani noma uyayizwa leyo nto etinye ifana nenkawu etinyelwe ufezela ibidakiwe. Ingqondo yomuntu ochwepheshe bayiyoga bakutshela ukuthi ingqondo yomuntu ifana nenkawu edakiwe. Lokho kudakwa kwaleyo nkawu le yaphinde yadinyelwa ufezela bathi ingqondo yomuntu kunjalo ukuthi ihlezi njani iyaluza nje ngishulele
ayiphumule ya ngoba enye into futhi nami ngeke ngayibona ukuthi yabo even ngisho umqondo mawuzuthi ukhathele ngisho ungalala ekseni uzovuka still umqondo usakhathele ungavuka umzimba uze ukuthi ya umzimba hayi uyavuma but akucabangeki ngendlela right manje ke mas breathe senza zonke lezi zinto sometimes uthola ukuthi kulekhi oxygen la engqondweni ukuthi ukwazi ukuthi ucabange kahle ushaya nefoni mengasasebenzi kahle i-report khona refresh lapha manje wena ke ze person ukwenza kanjani phela thina sisithatha ama computer manje inkinga i-computer ifoni yenziwe ingqondo yomuntu futhi nayo indlela esebenza ngayo isebenza njengobani njengomuntu konke lokho kwenza la kuyenzeka nakwena ikijame ifoni akutshela omunye ukuthi awuke wayicima nje waphinde wayi-onisa manje ke wena ingqondo mayisikujamele khona nawe la uthi uyabonga ngisho emsebenzini ukuthi angazi ukuthi ungaphuma mhlawumbe uphumele ngaphandle uhamba obhema mhlawumbe uthi ukuthatha iwalk ungenzi lutho lokho kuyilo msebenzi emva kwalokho kwaleyo quick break uzobuya usunjani usubhetha manje ke nengqondo injalo kodwa labo ochwepheshe abathi ingqondo yomuntu ifana nenkawu edakiwe yaphinde yatinyelwa ufezela basuke bekuvezela ukuthi isitha asikho ingqondo yakho ngenxa yokuthi ihlezi injani manje la kuyoko ufundisa ukuthi ingqondo ihlezi izokukhiphela ama-thoughts wena masterish ukuthi yiphi i-thoughts ekufanele uyi-grab uyi-entertain ngoba ugcina usejele ugcine useyinkingeni ngenxa yokuthi uzobe usitshela futhi uthi yazi ngicabanga ngangake lokho mina ngimedane ngabona ukuthi angenze lento manje ingqondo ihlezi kupresentela ama-images ngoba ngisho ngakuthuka if uzazi kahle ungadabukela mina ubothi hayi my brother udidekile angehlisa umoya mhlawumbe kuxolise wena ngoba ngisho ungasuka kumina la uzoyakhoneka kubonakala ukuthi mina nginjani ngoba omunye uvela athi uvela khipha isibhamu omunye avela bulale semthama athi angithuki kwamina hawu nayi lo muntu mayiseliqulu icala lapha inqondo useyabuya ukuthi hayibo mase kubuzwa sekuthiwa akasho ukuthi nje inkosi enkantolo lithi nje awukusho-ke ikuphi ongakusho akhale ngokuthi unomndeni ucela ukuthiwa kodwa uthakathiwe kuthiwa ucabangelanga kodwa umndeni ukuba umuntu enomndeni wayokuthuka lo muntu umedane ucabanga umndeni wakho yele ekhaya manje awucabangelanga umndeni futhi uyingozi kwawena emndenini mawukuthi kuzokwenzeka iphutha mase uyaqeda lapho nakhona nathi masikhona lapho sokulalela siyabothi ayuflobhile umsibani nawe uyayibona futhi ucabanga kwangamele ngoba ngempela mosuke lapha kwi-trial ila ubona khona ukuthi hayi ngempela ibhola reality yabuya reality unikiwe ibhola wathatha ama-decision angaphusile manje la kuyoga kunikwa lelo suku ukuthi uhlezi ustep back ubuka ama-thoughts akho naye uthi sometimes kuthiwa feke uwabuke nje ama-thoughts ungawa-entertain usho ukuthi ngiyabona ukuthi angimthuki kodwa hhayi ngeke lokho ngenze njani ngigxile kukona ngoba ngempela i-rage iningi ngisho ku-Facebook ekuseni uyabona sekunabantu futhi sebene-conversation engaka comment section kuthiwa black Twitter-ke mzazi kuthiwa black Twitter kuthiwa nje wonke umuntu ekwazi ukuthi a-express ukuba angry kwakhe yabo without ezinye izinto nje engeza kuyena izom-affect yabo siqumelene ngaphakathi manje ke masiya-ke lapha kwi-yoga ila sithola khona ithuba lokuthi upaka umkhumbi lo urelease lezi zinto ubheke ukuthi mawuthi axabana ngalela langa kusakuseva yini ukubamba lokho mhlambe wena usekho lapha ikuphi okucreative kule moment esinayo manje singakwenza ngoba ngathi ukuthi sine-potential yokuthi singenza something la kwinawo but mina ngisa-clouded ngani ngepast ipast engasekho and ukutraumatizeka kwami kwi-past sengicabanga kwi-future ukuthi usazophinda ungenze njani ungigile i-future ayikafiki yabona manje kuyoga sifundiswa inawo kahle hle iyimanje ukuthi lona elibaluleke ngale ndlela ama-decision awonakaliswa ukuthi uphuma kwi-background enjani kwenzeke njani kwi-past awonakaliswa futhi ukuthi i-future izobe injani ayikafiki i-future kuyoga sifundiswa ukuthi konakala kuyimanje mawugejile manje
ukubuka ingqondo yakho nokuthatha i-decision ephusile. Abo I'm sure even nabo babukele emakhaya yabo I think mhlambe abanye bazoyibona ngendlela ehlukile manje lento ngalendlela sonke uthola ukuthi abantu siyibona ngoba phela sinakho ukuyiziba ezinye izinto yabo kodwa ububona ukuthi no siyazidinga yabo and manje ngifuna ke manje simuvele ke kuzona incwadi ke lezi zakho yabo manje before vele size mhlambe sikhulume nangazo ke lezi yokho because we-scholar vele yabona wena kade uchaza Eugene University because ngifuna ukwazi ukuthi iqhamukephi kwayona ke inspiration yabo yokuthi ugcine usuwumuntu okwazi ukuthi abhale. Wena ukuthi ngevasisi mfethu angifuni uqamba amanga mina bengingacabangi ukuthi ngoya kwakhona evasisi mfethu. Kwaba nje umusa wakhe umqeqeshi mfethu ukuthi angiphushi yena engayanga khona inspire ukuthi ngi-aspire ukuya khona lapha evasisi so nakhona ukungena kwami lapha evasisi bese angifuni uqamba amanga okuningi engakufunda evasisi ngakufunda kumqeqeshi mfethu for example nje khona lo mfethu ekuhlezi kukhalwa ngayo Karl Marx theory nje ya Karl Marx izinto umqeqeshi lapha osokufika abasevasisi abafundise zona futhi nakhona ayinayo ukuthi mhlawumbe izinto ayifundisa mhlawumbe ukuthi bazoshiya imaterial afunde imaterial engage nayo imaterial nje and kwayinomunye umngane wakhe uthisha kusho ukuthi umngane wakhe wenza ukung fu lo mngane wakho wenza ukung fu uyena kade esevasisi ngeke ngashintsha futhi ngaya kuyena ngoqeqeshe kakhona kukung fu naye lo mfethu kusho ukuthi ngaleso sikhathi wayesenza ilaw le degree eMaritzburg bane law kube ipolitics angazi nephilosophy nayo LLB noma yini ngiyayikhohlwa kodwa yayinelaw iphilosophy kodwa ka humanities ngiyayibona nami wayenza lokho ke lo munye nokuba no polls impela wayenza lokho so naye ube mayibuya lapha lo mfethu uthola ukuthi uyangitshela ukuthi bekufundwa ngani nami ngibe ne privilege ke ukuthi ngiyangixoxela ukuthi hayi namhlanje besifunda ngephilosophy ekuthiwa uNietzsche usichazela ukuthi nje ngibambe lokho so ngiya nami lapha evasisi khona sengithe ukuloleka kancane ngayi iprivilege yala so ngithe mangifika futhi nakhona evasisi angimedananga ngafika ngoba ngamatriculate ngo 1999 but ama conditions ngangangena ngisho ngene esikoleni lapho but ama condition asekhaya ayingadetermine nanokuthi ngizoya ngoba ngitshela ugogo ukuthi hayi ayikho into azongenzela yona ukuthi ngifike lapha so ngathola itohwana nje elincane ngayo register UNIS ngenza lokho kwakuthiwa kwakusathiwa nganoma i-access module okubi preaching course lokho uba some sort of a foundation kanje into kanjalo ngaqale ngashaya yona lapha then ngase ngangenela ngonyaka ozanga indondela i-degree purpose ngaqala kwi-social work usho la kwi-social worker ngiyavele ngaleza ikhathi phela ngo-2000 vele izona zinto wonke umuntu bekufuneka vele enze lama skills esengasasebenzi manje kusho ukuthi ngene kwi-social worker kuthi ngonyaka wesibili ngiyishintshe nayo i-social worker yes ngiyenze ukuthi ibe i-social science ke ngenayo le then kusese kufanele ngibe kwi-third level nga-apply UKZN ngoba bengi-applya khona e-UKZN kodwa bengigabheka ngendlela ekade ngingayiboni kahle futhi nangalapho mangikhumbula kahle bingakamechi besakhona le yamandiya base sekubakhona yona iNatal nje ngicabanga ukuthi nami ngaba ilawo ma-victims aleyo selection mhlawumbe ngicabanga ukuthi from 1999 njengoba kutshela ukuthi ngaze ngathathwa ngo-2008 bengihlezi ngi-applya kodwa i-application yami ingathatheki so ngaze ngaya e-UNIS so sengi-applya manje with lama credits ami ase-UNIS kodwa ngangathathwa kwi-social work angazi kwenzakalani ngathuka sengenza i-degree yayile nje sengisholo ukuthi nakho kuya kwami evasisi ngiye sengithanda ukuba mdadlana sengithe nokubuka ukuthi
iyakhala insimbi lapha ngaphandle. Ya ngoba phela izinto bezilokhu zithe yabo izinto zilokhu zithi ziphinde zithi futhi Manje ngoba ngaqale ngasebenzele uKing Pie lapha eMaritzburg ngidayisa uphaya nje ngifakwe umuntu khona usebenza futhi kwakuwona umsebenzi ngangifunde at the same time lento nje lapha le mali yala kaphaya kuyiyona engikhokhela ugogo wake wangisiza kancane ngisaqala wangitshela ukuthi kodwa next year akusekho lutho so ngathola leSpanic ngayiqhubekela mina ukuthi ngiyikhokhele. Then ngathola umsebenzi eJulius Aluminium sekuthiwa Julamine manje. Oh okay ngiyawubona nakhona hayi ukuthi kwakumsebenzi manje Julius Aluminium Julius Aluminium ngasithi sesiwasuhulamini phela thina nje mina ngangena ku Julius Aluminium nakhona hayi ngangene lapha umuntu oqondile sasishaya nje kulama contracts acleanayo aphekayo la wenza khona noma kuumsebenzi onzima ngibona seyakhala nensimbi yabo nje nazo lezi zinto zepolitics nerace ngibona ukuthi amande ezidlala amande kukhona elinye indiye elalibhema ke lapha elimedani lifike esahleni lithi ezidlala amande ke uthola umuntu uthi yabo kube kusholona yathi ezidlala amande ngibuza ndoda yisini asho seyamanje akaqala uswazonda kabi kuyindi yathi ancamela ama black fox namanje eqala uthi le msebenzi ushuda nje ubengasilindiya ngaphakathi ubeyindiya nje ngomzimba nje nami ngibona ukuthi manje kube khona inkinga la njalo mangifunde ebusuku uthi umsebenzi awukho lento njani kube khona elinye lalisiphethe as usupervisor wethu imali ke labona ukuthi ngiyafunda ayizofuna ukungifakela umsebenzi futhi ngiyicontractor nami ngisangethemba lokuthi so uthola ukuthi umuntu uyashizile ngibona ukuthi nala ekusebenzeni nzima sengithandazela ukuthi ayifethi ngiyeke wamsebenzike ngihambe ngoba full time isikole lapha e-university 2008 into zami zalunga ngoba nganginako ipolitics ngeke ngaparticipate ukungena nje la ku SRC lezi mhlawumbe ama house committee bengekho lapho emphakathini sabo bokuqala nje lapha eAshdown ngaba iphathi abantu abalethi SACP khona umunye ubaba SACP South African Communist Party lesa amabovu laba basanda kuxwasha uGwade Mantashe khona umunye ubaba esazwana naye kwakuthiwa uSchool Ramazo yena ke umuntu owathi ukuze into zethu ihambe kahle ngoba kwakunale tension yayi ANC wathi angcono nathi futhi asingafuni ukungena kwi-ANC ngoba sasize as a civic movement iAshdown Youth Forum sizama ukuthi sifune ukwenza something for i-community but sathi masiya lapho sathola ukuthi isikhala ngeke kwenzeke lutho estructure singekho ngikhumbula kahle basitshela ukuthi oqala iANC Youth League iyaxeka njengoba thina siyi-civic manje bazosisiza kanjani singaphandle sabaselwa nayilo ukuthi hayi bona abantu osene recruit ukuthi ayozasize lapha manje ukuthi sibaselekile yabo sabothi asingene noma inge-SACP just ukuthi silento nje sile nayenze lento efuna hayi bethu sipusheke nakhona la kwi-SACP sibe nako ukuhlala ezi-alliance but kube naleyo tension volunteer futhi ngoba sasingakasebenzi lapho ngabazwana of abantu abavolunteer ukuthi bazoba se-officeini le-council ukuthatha imfuno zomphakathi so la kwaqala khona inkinga nami ngize ngibone ukuthi angiyeke ipolitics lapho emphakathini kwakunale nkinga yokuthi kuvela abantu abakhala ngezindlu njengoba kade kuliwa kuDlame ekhaya sekuhlala omunye umuntu sahamba kade siyinkathi ama-comrade ahlala lapha mase befuna ukubuya manje kwakuyi one of ama-sensitive sokuyizimpi ke phela lezo cha noma kwangakaliwe engithi thina sasithatha lo so mase reportela ikhansela ukuthi ayinayo inkinga number 1 ngathi mangibeka leyo nkinga nabafethu sasinabo lapha e-office kwaswelakala ukuthi some of ama-comrades esihlala nawo
Njalo na. Akhona kwawotshela ugogo ukuthi hayi ngizoshona nje kahle hle ngoba ngisinta ezinye izinto nje engingazazi futhi nami ngene ezomuntu eyude ngoba phela i-violence vele into ebikhona phela i-violence isakhona bengakanqunywa ke kakhulu emacombredini njengoba kunqunywa manje ngaba nenhlanhla nokuthi kotshela ugogo kube kwakulesikhathi samanje kwayobona ususekuthiwa case yomakaqe kwakubinto kanjalo so nami ngaphatheka kabi ukuthi first umuntu uzamile nala kwi-community ukwenza izinto ezithize nje sengifed up vese yabo ngameda ngathi angcono nje ngimedane ngoyi-enrollela nalapha emsebenzini umuntu uyashizela yabo ukuthi ngazuthi nje mfethu into yami ingalunga futhi nakhona ngingafundi lapha eMaritzburg ngizele nje la eThekwini ngiqale i-new life ngayiqala kanjalo-ke i-new life lento nje umuntu ofundayo lapha eVarsity so nakhona njengoba ngisho ukuthi ngaba nenhlanhla ukuthi ngaya eVarsity ngingayiyisi ukuthi ngizwa umuntu ngiyela mina so nje nga-enjoy ukuba seVarsity umfundi unlike labantu sokuthi uyabona ukuthi hayi akakuthandi kwawena ukufunda wenzela umzali so ngakwazi ukuthi ngithathe serious umsebenzi wami lapha ngoba nakhona lapha iy'nselelo ebengibhekene nazo nezinto ekade zenzeka laphana indlela ebengiphila ngayo kahle bengiyidayisela ugwayi ohlaza vese futhi ngalesa sikhathi ubusabophisa ngo-2008 bekuyiyona into ekade ngenza ukuthi ngizosendela ekhaya u-anti bami nje nakhona ngingavezi ukuthi ngumuntu okulento ohlaza oba ngibuka ukuthi kuzoba nehlazwane elithize nje into yami ngiyipolishile nje kodwa kuwukuthi nakhona ngisizwa ikona ukuthi ngingene vele la uzazi ukuthi uzofunani ngoba nje emini ngiya-attenda lapha ngwaskipha amalento njami ngizingena imali nakuyona lento yawugwayi but ngifocus ukuthi nayo into ekufanele ngenze ebusuku ngiyafika mhlawumbe ngilale lapha ngikuvuke ebusuku shaya umsebenzi kahle hle iyona leyo routine namanje ngisasebenza ngayo mina njengoba ngize ngaba umbhali kahle hle ekuseni ngibe umbhali yinkinga engiyithole kwi-masters mfethu ngoba nakhona ngithema nginyuka laphana kwi-academic ladder kwi-masters la kwaqala khona iy'nkinga mfethu cha sike siyichaze zona lezi y'nkinga mfethu mhlawumbe ukhona omunye futhi naye mhlawumbe ongakwazi futhi ukuthi ake afike nane-solution because phela uyazi mfethu izinto ukuthi kuhlezi yonke into mfethu I think yenzeka because khona umuntu nami indawo mhlawumbe kumele i-reach uyabo mfethu engingakusho mfethu ngikho against i-Fees Must Fall movement ngiya-acknowledge mfethu kuleyo movement yaqalela phambi kwethu saba yiphasi yayo kodwa ama-tear gas siyawazi igenge futhi nokuxokisa kwaxokiswa kakhulu cha njengoba ngisho ukuthi nje angifuni kube ngazuthi nje ngi-against ngilidwa nawo okunye ekade ngikuze kusho umcebo Dlamini ekhaya ngokuthi nje leyo movement ayishintshanga lutho phela bafike bayiclaim umcebo nabengaqalanga nangabe ngisho kona ususanda kuqala nje ukuthi nje leyo nto ayizange yenze nje lutho futhi mosubheka ngempela inkinga ke othola ukuthi ikhona ebhekene nama-student uyabona ukuthi lapha i-discourse yona yayinayo i-substance yayiyona but ukuthi kwenzeke leziya zinto that's another story but umsindo lo wawukhona ukuthi kunenkinga babeqinisile inkinga ikhona futhi as-acknowledge ukuthi lenkinga yayishiwo ukuthi ikhona ayikasolve isakhona futhi namanje nakhona one of into eyayi-hijacka leya nto kwabe ngazuthi sasilwela lapho ukuthi kube khona ilento nje ukukhokhwe mahhala sasingalweli ukukhokha mahhala kuphela sasilwela nokuthi i-curriculum yenze njani i-transform ishintshe ungayithuki ungene eVarsity ubuye uyoba unemployed manje sengisholo ukuthi nako lokho nje obusho wena wazi kahle ukuthi hijackwa leya movement isonto lokuqala iqalile sonke sama student sasikhuluma language eyodwa sama student but i-second week kwafika abazali bethu bezepolitiki bafike third week kwasekukhona sebehamba ngeemoto sekukhona ababoshiwe yabona nje hayi cha namhlanje khona baseParliament khona baseParliament ababekuleyo
hlangana yibo labahamba ngazo futhi and abayi-articulate lezi zinto njengoba belapha manje eParliament zisa-hangoutsile. So ukubuye ngize la ey'nseleleni engayithola la kwi-masters mfethu, angifuni kube ngazi ukuthi angikho grateful for umfundisi engayithola e-UKZN mfethu, ngi-grateful but angikaze ngibe confused as umfundi nakwi-robot system. Kwi-undergrad yami bengihlezi ngiku-green base ngiqale ukuthi ngibe robot masu postgrad sengikwi-masters particularly ngoba kwi-honors I was cruising khona sangibanga khona nankinga but kwi-masters it was 2013 or 14 la ngapresenta khona i-topic yami kwi-committee ya-acceptwa lento nje yami first day ngiyipresentile but kwakhona ngicathi one comment okufanele ngiyi-amend ukulungisa leyo comment eyodwa kwathatha u2 kuya 3 years ukuthi kubuyelwe kumina. Lokho uma ukuthi uyayazi-ke leya process kuveza ukuthi kusho ukuthi indlela ebengisupervisewe ngayo ibe-monitoring and supervision ibileka ngoba ngeke iwine into yakho uyipresentile mase uthatha isikhathi esingango-2 years ukuthi u-amen futhi nakhona kwakuyi-comment eyodwa engasho ukuthi ithi ayiphasile into yami, iyasho ukuthi into yakho iphasile but akuyobuka ukuthi then lokho into engangayenza ngenyanga eyodwa but ngaba inkinga yaqala ekuseni ngosuku njengangopresenta ngayo leyo topic yami wayengekho usupervisor wami, ngangiyimeli nakuleli committee. Uyabona ngithe sengiwinile futhi lapho ngezwe sekuthiwa usupervisor wami angikhohle yena ngeke ngiphinde ngilentonje ngesiphinde sibonane naye hawu kwenze njani kwathiwa hawu supervisor useyiyekile i-university useyosebenza kwenye indawo ube nenkinga la nevarsity wayeka. Ngitholeke mina omunye usupervisor then mina vele ngithatha ukuthi vele kulungile into yami iphasile lapha. Lo new supervisor ke khona ke la engathatha u2-3 years ukuthola i-ethic clearance and nakhona hayi ukuthi kulo 3 years umsebenzi angikwenzi ngiyawenza ngithi mase ngiyenzile lento ngimnike usupervisor wami usupervisor wami amedana ngitshela ezinye izinto into yami yagcina inamaphutha amaningi ngaze ngadinwa mina ngabuyela kuleyo yokuqala engalento nje yona kulamaphutha la kade nginikeza wona njoba ngikhala ukuthi kuba nezinkinga lapha mina ngifika la ngumuntu we-undergrad angazi nge-masters ukwenzakalani kufanele ngigebise ikhanda ngithobele ubani usupervisor kanti uyangidukisa nami somehow ngakhohlwa ukuthi lapha i-comment eyodwa kwakufanele ngiyenze njani ngiyilungise ngasola usupervisor wami lesa ngivezela amaphutha amaningi isinto yami mayifika lapha kuyena lamaphutha still aveza amanye amaphutha kungelinye ilanga ngihlali ngicabanga ukuthi yazi lento ngikhathele iyona ayilungisi lento nje yami ngayilungisa ama-comment engithi let's say uzothola ama-comment awu-18 kufanele usho kula ma-comment awu-18 ukuthi walungise kanjani yabo. Amanye ngakhipha ngathi hayi ngoba because i-confusion ngathi ngiyikhiphile okunye ngaqamba amanga ngathi ngikulungisile ngingakulungisile ngoba ngikayide ukuthi lento le ayiphumanga lapha kade ngiyipresent benile laphutha leli lodwa elashiwe lapho ukuthi kufanele ngilungise. Ngicabanga ukuthi kwakufanele ngibuke i-objective eyodwa kuma-objective iyona into ekufanele ngiyenze. Yawina kanjalo-ke ilento nje yami ukuze ngithole i-ethic clearance. I-ethic clearance meaning to say sengahamba kwi-field ngoba i-data yami hambe ngeNanda vele bese ngihlala khona lapha eNanda i-collect i-data usho ukuthi enye into yasixabanisa no-supervisor ngithe mangenza la i-theoretical framework mina ngiyisebenzisile ngalapho bengisebenzise i-Afrocentric theory of change. Ngoba kahle hle kwi-topic yami bengibuka i-impact ye-unemployment kubantu
asebeqedile esikoleni ama-matriculants. So kwathiwa hayi leso pick sibuke kakhulu. So from young adults kanje from from teenagers to young adults. Kahle mina bengixoxe kuma-matriculants ngithi ngifuna ukubona ukuthi noma matric uqedile ukufunda ama-skills wathola esikoleni nangendlela osurvive ngayo if ungayanga evarsity futhi ungafundi ingabe iy'nselele obhekana nazo uyakwazi yini ukubhekana nazo. ngaqala ngadiscouragewa uyilo supervisor esibili wathi hey kwale topic le uthi akayizwa kahle sipho kakhulu ngithi mina haya anginankinga kodwa ayikazi ibuke nge-afrocentric viewpoint vele kade beyibuka mhlawumbe ama-whites ama-Indians obani mina lokho kwenza le study sibe unique ngizobe ngiyibuka nge-afrocentric perspective studisha abantu bethu straight nami futhi ngingahlukile le approach ye-afrocentric theory of change ngisho indlela ocollecta ngayo idata ayifani ne-European epistemology ukuthi bengithi mawukuthi wena uza ngalokhu kwasevarsity mozo interviewa mina interviewa ngendlala mangikutshela ukuthi ngilambile ila uzojabula khona kakhulu wangifica kahle ngilambile njengokwakho ku right lapho ngizokhipha le data wena unjani oyifunayo whereas mina uma ngiza nge-afrocentric theory uma ngitshela ukuthi ulambile fanele ngiqale ngilungise lokho ngoba phela ayikho lento nje iboss so uthusi nawe ngokwe-afrocentric theory mina as umuntu oweze kwi-field si-equal nawe ngoba so contributor kwi-knowledge production akekho omkhulu akekho omncane so two isho njalo le njengoba kuthiwa i-afrocentric theory kahle iveza ubuntu ukuthi angingakuthathi just as informant uma usebenza fanele ngenze sure ukuthi uyalini ngoba one of the things ezenza usupervisor wami ngakhala ukuthi hayi okay njengoba sengikwi-field kunama-group ngizoba ne-group engizoyi-interviewa futhi ngifisa ukuthi labantu mhlambe siphuze itiye noma sishisa inyama ngosuku lokugcina soba nayo wakhala ukuthi hayi lento i-against i-research kufanele ukuthi labantu ngibabribhile for lo ngithi hayi i-theoretical lens abuka ngayo yena ile e-eurocentric mina ngokwe-afrocentric hayi wena wazi ukuthi vele umuntu ukuze abe free umuntu a-expresse lokhu ngampela kukuyena kanye futhi nakhona engithi usengisizile lo muntu sa-contribute kulolu lwazi ayikho into engambonga ngayo futhi ukuthi sihlangane ngosuku lokugcina sesingeke siphinde sibonane kade ngimbuza ngeinto ezibuhlungu kanje njengoba engasebenzi nje mhlambe masoba naleyo drink mfethu naleyo makhekhe uthi hayi mfethu ngibongile ukuthi nje just ukubonga hayi ukuthi ngiyambribe sesisiqedile study saxabana no supervisor ndokhumbula ukuthi mawenza i-masters khona imali ekhishwa government even na university phela ikhiphela leyo course mina ngikhalela ukuthi hayi mfethu labantu mfethu engazi nje singaba nalokho and nakhona mind you angiholi uyahola ngithi kwamanye amavasisi angiholi angitsoyiloso ngilwela labantu sibe naleyo friction ke nangayo le theory mangitshela ukuthi hayi le theory yami akayizwa kahle ngitshela ukuthi angenza ngazi structural bani theory ngimbuza umbuzo njengoba uthi angenze leyo structural theory ngizothola malini mina waphela awusenzi imithetho ye-research ithi kufanele yonke into kube imina futhi ngisho kuthiwa yena akazwani nayo leyo nto kufanele ayimake anginika amamaki kusazoba khona ozothatha lo msebenzi wami awuyise kwenye ivarsity noma komunye umuntu o-external ukuthi nje yena nganginika u-50 lo muntu mhlawumbe athi u-80 uyayibona leyo nto yena angangifelisa sokunjalo umoderator noma assessor nje ngimtshela ukuthi ayikho inkinga nalapho mawuthi yena akayiboni kusho ukuthi ngimsendele ngoba uyangiphatha kabuhlungu lento uthi lo muntu udiscredit i-theory yami ngimsendele mhlambe 5 or 6 wama-PDF ukuthi afunde ngale theory naye ngoba ngabona ukuthi hayi ngathi akayazi ubone ngazi sizoxabana kanti sizoxabana ngempela sengazi ukuthi nje ngizomfundisa hayi ubudlelwane bethu bumedane bumoshakala from 2013 seku-20 manje 19 2019 ngisiqede study ngiyenze yonke into
and alukho usuku olulodwa supervisor wami engangaya kuyena ngobuza ukuthi uma ubhala i-masters uqala ku-page 1 kufunakalani, ku-page 2 kufunakalani, and njalo uma ngiqeda i-chapter ne-chapter ngisende i-email ngimnike i-chapter ngaze ngaqeda. Wangitshela futhi naye ukuthi hayi into yami uyibuka mase ngiqedile wonke nama-chapter esehlangene sengiqedile ngaze ngenza eyokugcina ngaqeda. And nakhona mina ngazi ukuthi sinalo muntu bekufanele sibe nani ne-contract ekhona phansi asiyisayinanga i-contract naye sengithola phi mina ukuthi fanele sign i-contract naye mase ngikhononda la ku-dean of research ku-student dean ukuthi ithini i-contract yeni mina nanisengihlangana kanjani nalo muntu uthi hayi lo muntu asihlangani naye ngiye ngizwe ngayo mase angezi ngibe khona mhlawumbe mangamtholi ayibona lepeni mina ngize nangako lokho ku-Africa ukuthi hayi angimthobele mfethu umqeqeshi uyayazi lento ngiyabona ukumbhensela ngaze ngibe umuntu vele ogolozayo nakuyilento nje kwi-undergrad bengihamba nje ngimthetho we-lecture ngazi nje mangenze ukushiwo i-lecture yabo nala ngithemba lo kanti hayi lo muntu uyangifohlisa okubuhlungu kwakho umuntu owumZulu njengoba ngiwumZulu yabona uma ubulawa na umuntu wakithi manje ngizama ukuvezela izinselele ezikhona so sengiqedile ku-2019 ndoda kwakuthi 2018 ngize ngibhale i-book lami athini mangimsendele athi akayizwa lento yami nesingisi sami lesi engisibhala la bese ngimethane ngiphuka umoya bese anje kona kusafanele ngeke writing place uyayazi writing ngiyayibona bese amethana ngikhombe kwi-writing place futhi nakhona ngingamgolozeli ngihambe ngohlala phansi ngiyicabange lento uthi engiphaseke kabuhlungu mfethu ngithi hayi awuthi ngeke ngiyiprove lento ukuthi ngempela isingisi sami siyabheda bengamethane ngayifocusele ekuseni ngoba iyoga ngiyayithanda ngeke ngiyibhalele ibhuku nje ngeyoga mfethu ngazehlisela umoya la ifoni ngalibhala ngefoni futhi ngoba nje ngiyibhalele bese ibhuku lami ngize ngiliqede ngilise phesheya futhi ngithi hayi into yami ngoba isingisi sami kuthiwa sikhubazekile ufuna ukusibona ukuthi sikhubazekile na ukuthi ngempela singihlula ngempela isingisi ngiyise phesheya kwenye inkampani yase-England ekuthiwa i-Authors House ngikhokhe futhi imali ngicanga ngawukhokha mhlawumbe 20,000 for publisher lokho ngithi mangilihambisa ibhuku lami lapha bangitshela ukuthi siyaqala ukuthola i-topic interesting kanje futhi nakhona ivela ko-South Africa hayi si-right siyasebenza la eyibuye i-confident yami ukuthi kusho la kudlalwa ngami makuthiwa mfethu hayi bendize lipublish ibhuku lami ngawo u2018 so oyivile ibhuku leyoga vele leyoga lithi New Yoga for New Age activate your personal powers lithi malibuya leli bhuku esikhonjeni sothi ngijabule bese ngiphatheke kabi ukuthi nayi libhuku selipublishiwe le usupervisor ungitshela ukuthi nje kusafike ngeke writing place ukuyofundisa isingisi akasafuni ngisho ukubheka yena kuqala ukuthi ama points oqhamuka nayo yonke into cha mina ngiyitshela ukuthi ubhekile ngisathasta lokho ukuthi umelusi wami engidlo mfethu uyasazi thina siyahlonipha mfethu abantu ngisho ngibona ukuthi engathi udlala ngami lo my brother kodwa nginje mfethu hayi ngoba ngaphuma ekhaya ngithi ngifuna lento mfethu ngisole lento ayilibhaleke ibhuku mfethu libuye lapha lithi malibuye ibhuku ngiqale nami ngilwe manje ngibele usami ngicela ukumakela umsebenzi wami mhlawumbe ukuthi kanjani ngishintshe usupervisor ngibe nenkinga nakulaba abamphethe ukuthi hayi mfethu mina lento yami ngiyahlupha mina ngishintshe usupervisor ngilitshela Mr. Gavenda uthi hayi mfethu mina angibashintshe usupervisor engangimkhethile waba nenkinga evarsity lo supervisor enginaye akakhethwanga yimina nganikezwa yena manje ngiyabona futhi engazuthi kunokudeleyeka nokubambezeleka so nje ngicela ukushintshela omunye bese into yami nje ngimedane ngivele njengomuntu ohluphayo Ndiyabona phela vele naye ngani nabo yabazi vele ukuthi they will always choose lo muntu oyistaff sabo vele abamaziyo futhi nakhona ukuhamba ngo-report umuntu abangi-asayinele bayamazi ukuthi usebenza kanjani so
2019 kuze kube wona kufanele ngiregister ngimtshele mfethu lo mfethu ngithi angijazi uma wenza i-masters unikezwa unyaka owodwa ya free base lona omunye ke yonke ke leminyaka from 2013 14 15 16 17 18 and 19 akukhokhi mina siqale silwe njalo uma kufanele ngiregister ngoba ngiqale uthi ku-unfair ukuthi kukhokhe mina ngoba ngikwenze konke mina obekunje and uzuboka ukuthi wayelazi iphutha lakhe athi angikhuleke ngizokhokhelwa bengikhokhelwa yonke le minyaka ekukhokhelweni kwami yonke le minyaka le kuze kube u2019 asini mina lo muntu athi akasangisupervise didekile la ngini ngozama ijustice la kuvalwe varsity nyaka ozayo kubo 2020 covid hey ngametanga bothi angehlisa umoya mfethu ngamikele lesimo esenzakalayo into engayenza ngathatha lo msebenzi wami kuthi uyaxhuka ngawubrusha ngawuthumela phesheya kwenye kwamanye amavasithi lapho ngicela ukuthi angisacela lo msebenzi lo ningicheckele wena ukuthi ngenzeka yini ukuthi nomsebenzi lo u-standards nami ngiyasaba ukuveza ukuthi hayi kona usuke wacekwa vele hayi ngithi mangusenda lapha kuthiwa hayi ngeke lo msebenzi u-interesting so ishaye i-review angitshela ukuthi hayi noma professor abawu3 yini abazoke bathi nje bathi ukuyibheke bethi bawubheke lo msebenzi hayi kumele kuthiwa indoda ngoba uregistile nathi bese sometane sikuphonse nje iziqo sayi masters khipha kubi ibhuku eli-academically liphume kanjalo ibhuku lami lesibili ngalo msebenzi ophikiswe phi ukhona la UKZN bayi nakhona angigxeki UKZN ngikhonzile ngiyayithanda ngiyayazi futhi ukuthi nje ngiyazi nesiqubulo sakho ukuthi inspiring greatness mfethu ngiyasho ukuthi mfethu la ngiyabona ukuthi akuyona iUKZN nayo mangase ngiyibeke lento kubaphathi bayo bangakhala ukubona lento abayisupport phatheka kabuhlungu 2021 ngigule mfethu ukuthi ngahogela zona le moya ye-COVID ngibe hospitalized 2 times ngaqale ngaba Eddington then Eddington bobusubuyele eMaritzburg club hayi bengisengila ngathi ngayindawo entuzuma nje sengila nje totally then hospitalization kwami ngiphume ngiphinde ngihospitalize ngithi ngise King George kutholakala ukuthi ngine TB ngithweke for iTB ngibe right ke for yona iTB then ensukwini sekudlula iminyaka ngase ngiyifakile ilento nje case yami lapha kusho ukuthi iyangase sahamba ngaphakathi then ngase ngathola i-Ombus office eWestville ukuthi ikhona i-office elingayisolve lento kwasho ukuthi nakhona le office ngingena kulona kuzongena iCovid ensukwini ke lento nje ngilibhalele le office ngisho yazi indlela kwenzeka ngayo la ngibhale nje email endukusho ethi ngiyayihlonipha UKZN yangithatha nje engituleni ulwazi ngize ngazi ulwazi kodwa ngithe ngile phezulu yila ngaba khona nezinkinga kwafanele ngibe nazo le ngagcina ngoku-excludeka academically ngingakaze ngi-excludeke futhi nakhona ngisadidwa ukuthi kuthiwa ngiphuwa performile into yami ingamakiwe yabo ngisho ukuthi ngikhulume no-advocate wakhona laphana kwi-Ombus office asho sayi into yami uyayikhumbula icase yami kanje fanele ngize office lakhe kulonyaka ngiyile office lakhe wayibuka into yami yazi ke la esengishaya khona advocate eseyasho ukuthi ayikona lempahla yakho ngiyayibona uyayivumela injustice usengivezela irobot system into engase ngingasayinakile ngithi nami ngase ngingaliyo phela kodwa vela phela kwa postgrad usually vela into ngamtshela lo ukuthi nakhona mina ngidrive ukuthi hlezi khokha into yami ngibona ukuthi ngingaba ku red ngoba laba bangikhokhele ukuthi nginikezwe isubusho ba acknowledge ukuthi ngikwi good standing ngiphusa ngingapha ngakubona
manje useyangivezela ke la sengiprintelile i-academic record useyasho ukuthi kodwa nawe Hadebe ngiyayizwa case yakho kwathi makuthi u-orange wathini mina ngase ngasangeni ngisho ukungena kwilento kodwa yini ozoyibheka ngoba phela ku Central vele kungena umuntu phela uyobheka ama results nje ngiyamtshela ukuthi mina ngase ngasayingeni kwaleyona leyo nto futhi nakhona ngiluso ukuthi umuntu ekufanele ngitshele lokho ubani usupervisor akangitshela usupervisor kusengivezela ke izinsuku ukuthi wena ngosuku olukuthi bakusendela la sengishela ukuthi ngisho ngiyayilwa icase ngisengashayeka technically ngoba wagcina ngitshela uadvocate ukuthi le case singayilwa njengoba sengi-excludiwe uyasho ukuthi angenza ukuthi i-exclusion yami isuke ngikwazi uku-enrolla kodwa ngeke ngisaqala umaphansi ngathi hayi yikho inkinga vele nami angifuni ukushushiswe umuntu ngikwamukelile konke okungehlakalele nje ngokuthi hayi bekusayiphathi yokuthi ngifunde ukuthi kukanjani ngikhuluma lapho mhlambe sengiwapublishile ama-academic papers awu-3 yabona phela that's a lot professor phela abapublisha kanjani lapho and lapho senginazo ezinye incwadi aphathi le yayi-masters yami khona enye engayibhala ekhuluma ngama-challenges e-youth la eSouth Africa ngaphinde ngabhala enye nje ngibhalile nje but ngofuna ukubona nje incwadi zami ungagooglisha lapho uJaxolani Radebe books izovela incwadi nama asi sengijela ukuthi ngiyalapha ngokhuluma noadvocate angikuvezi konke lokho ukuthi hayi sonke lesikhathi njengoba ngingekho evarsity le phesheya ngisho bengisendela ama-email bangi-addresses uprofessor ngibatshela ukuthi hayi bamadoda mina nginawo ngisho i-masters angiyena uprofessor bonke bathi hayi ngeke imisebenzi oyenzile futhi njengoba unayo i-history yokuthi sisebenze nawe thina nje satshela ukuthi umuntu owenze le misebenzi kanje sim-addresse kanje ngoba vele phela kumele kube njalo phela kahle umsebenzi uma ukhona already futhi usupublishiwe endaweni eziningi kufanele kuyithole i-recognition ukuthi lento kuyangiphusha njengoba ngisho ukuthi ngizengaye kulonyaka last month ukubonana naye udoctor u-advocate u-advocate usho ukuthi nakhona wangisendela i-email mangitshela ukuthi ngi-excludekile excuse kusho sabona ukuthi ayingiphasa hlo ngani mina ayikho inkinga nje nami sengisho nje athi hayi khulileka ngicela ufike excuse office sizoxoxa mhlambe njengoba ngikusendela i-email awu understand then nakho ke sesixoxa useyasho ukuthi hayi nayi i-record yakho ngosikole ukuthi labantu basenda i-robot system yabo sengiyabona makusiwa lento ngisho ngakuthiwa ngifuna ummeli ngiyayilwa technically ngizoshayeka sengisho ukuthi ama challenge lawo akhona currently khona umfethu lo kade kusiza la kade imvezelo into engiyibhala njengamanje ngibhala i-article emayilana nama challenges abhekene nabantu abamnyama ku-postgraduate particularly why ngibhala lokho ngoba lento lo mshopho wangehlekalele awehlekalelanga mina kuphela baningi abantu nje esapresenta nabo iphepha into zabo zathathwa ngagcina sengihamba ngedwa ngicabanga mhlambe kwakwama student ayo6 kodwa kwagcina sekuba yimina ngedwa osaqhubeka no wenza nomsebenzi and bengasafuni ukuyizwa indaba yelento nje abantu bekhala bayokwenza kwezinye indawo apart from lokho la experience bese ngiyigainile bekhona abantu ebengifike ngibasize kwi-proposal iwini proposal yakhe esizwe mina asho cha uya recognize ukuthi usizwe yimina kuyona i-masters afika nje ucela ngimcushise kwi-literature review kwi-theory ngibacushise iwini into yabo bakhale ukuthi bebengeba wini ngingekho and mina ukhumbule sonke le study sami angikaze usupervisor wama ngiconsult naye bengifike ngiyicheckele mina ukuthi kwi-masters mobile iphepha wenze njani thola amaphepha lapha ama-PDF ngiwafunde ngenzele yona so
ngisolile lesipiliyoni kodwa ngiyabona manje ukuthi fanele ngiyibhaleke lento noma ngingasayibhaleli mina ngiveza ukuthi lapha emavasithi and the more uclimb ilade usungasenawo labantu abaningi abangakusupport uma ukuthi uyi-masters student usubhekene wena nale more i-PhD student wena usubhekene no supervisor ngeke ngahlangana nomfethu omunye oyi-Indian uyangitshela lo mfethu ukuthi exclude kwi-PhD e-UKZN. Ukuthi kangaka. Ngithi hayi bo ndoda kanjani? Uyasho ukuthi hayi kumina bengise-eJude kanje and nakhona lapha bese ngidesign i-program ye-education ebizosiza kanje. Ukhala ngalezi inkinga zami. So kuleli iphepha leli engibhala ngalo ngiveza ukuthi la eSouth Africa ngibuka i-UCT ngibuka i-UKZN ngibuka neVets akhona lama case ngisho ungayicheckela wena ngisho ungayicheckela khona even email guidance unyakeni ne-article nje recent engakaqedi ngisho inyanga ebhalwe unyakeni UFC University of Free State but wenza something lapha e-UCT ukhala ngalenkinga yami ngikhala ngayo ukuthi mose kuyi-masters iphuwa i-monitoring and evaluation and futhi kunzima ukula asinazi izandla zokulwa nalabantu so sengisho ukuthi iwona ama-challenges akhona lawo and nami kungi-inspire ukuthi from 2019 ngi-excludeke ngaleya ndlela angisho ukuthi ngoba ngisarejistile ngabona ukuthi angiqhubeke nokubhala futhi nakhona nga-inspire ukuthi-ke nakhona uma ngibhala ngingabhali just ukuthi ngiyabhala ngibhale academically mangibhala reference wenza ibhuku nje yonke into nje sengihlezi ngiyenza academically ekubhaleni kwami sihlezi njengoba lento iyangihlukumeza kangakuthi ngiyagcina isiyinoma mfethu sengiyazi nje mangibhala nje ngibhala into and most of amabhuku ami apublishwe le phesheya kwi-academy ngoba mobhala phesheya kwi-academy upublishiswa mahhala that's why ngipublishe mahhala most of into zami le overseas ngoba nje moke wase nje ngihlezi ngisendelwe that's why angiyento nje angilethe into zami mawuthi khona into entsha ngoba umsebenzi wami sebewubonile sebefamiliar futhi nanawo sengijwayele ukuthi i-scholarship asifani le nangala and la njengoba ngikade ngisho ukuthi iyaba khona i-fees must fall but iy'nkinga ezayi-addresswa lapha nezinto esasiyimele fanele baza bafethu nodadewethu kusayinkinga i-curriculum kusafanele ishintshe futhi angisakhulumeli i-undergrad ingcono kwi-undergrad kusuke kukhona le msindo yo-SASCO bani ukwazi ukosho la ngoba kusafuna amavoti vele futhi nakhona ngisuke nibaningi inkinga isuke zicommon ukuthi excludekile uphumanga uNEFSAS upass wenze njani mase uyi-masters so ngakho usuwedwa phela lapho ingakho nje i-current paper ngiyibhalayo academically ngifuna ukuthi lento ngingabi into engiyikhuluma edlangalaleni ngifuna ukuyisa khona kwi-academy ukuthi ngempela njengoba kuhlezi kukhala ngokuthi akutransform akushintshe izinto ingabe izinto ishintshile ngempela yini for thina abantu abamnyama ngoba sometimes le nkinga engiyisho ukuthi kwathiwa mina indlela engibhala ngayo ayikho right i-literature engiyiviwayo isho lokho ukuthi amavasisi eSouth Africa ase-under i-colonization phecelezi bathi i-colonialism makuthiwa i-colonialism ukuthi le legacy ye-colonialism still isaphushwa ngendlela efanayo isaqhubeka kodwa seku-technical manje ngoba uzothi mawunikeza usupervisor uzobe emele ukuthi uzo-check ama-standard futhi nawe uzobe uligebisile njengoba sihloniphe ukuthi angithobele umqeqeshi kanti umqeqeshi uzokutshela ukuthi ulimi alukho usesebenzisa lezi zinto lezi ezi-gatekeeping and ingakho utholukuthi nakhona emavasithi njengakhona lapho UKZN kulula ukuthi ukufika enze njani pass ayithole futhi ne-degree yakhe nje within space sa-2 years or unyaka angani noma ukuzweni ko-UKZN okucheck ukuthi ubani lo
aqede i-masters ngonyaka owodwa akuvamisile ukuba i-local South African. Yeah khona yakuvamisile ngoba nami abantu engibaziyo nje boqede ngonyaka khona enye inkabi yami kaMapholoba ngicathi ufundisa manje uyi-lecturer la i-DUT hayi yena wawuqeda ngonyaka futhi babezwana ke nokumlungu futhi no supervisor wakhe yabo so babezwana ozeni wenza lezinto zoMoringa yabo I think start sakhe sasikuMoringa ukuthi uMoringa izihlahla from ukutshala yabo yabona abantu abaningi kade sinalenkinga nabo nabanye kade ngibasiza bese sikhalela ukuthi sifise ngazo singasupervisor white ngoba mas supervisor iIndian noma supervisor umuntu ayi kuba khona nje utalagwe izinto zenzeka ngenye indlela kanti umlungu uma supervisor uyena nje kukancane ukuthi angadlala ngawo kanti inkinga ngoba phela mawuzobheka yabo mawuzofika ube nalawo ma struggle kanjalo ibe vele even life after varsity difficult on its own because phela life after varsity enye into yabo nje mina I've heard even last year mfethu khona nje ubafo wami nje yasihamba somncwaba wayenza yona i-masters ngathi ubenza yona i-masters because of ama challenges mfethu that come with lezo ma postgrad yabo baningi mfethu abanye even health wise mfethu nto izinto zinikwa phela it comes with the stress akusafana nokuthi futhi uye classini every day but you need things to move and for wena ukuthi izinto imove you need ukuthi ube ne-energy nawe and uma ukuthi energy you don't receive it la kumele ukuthi uyireceive khona uzoqhubeka kanjani yabona ngoba ngisho emakhaya ipressure isuke futhi nakhona sekulinda ukuthi udeliver manje ngiyalapha ukuthi kahle hle iningi social expectation ebakhona ngoba kufana nami umfana wami omunye uqedile umatric manje angifuni nokuloke ngimfaka ipressure yezemfundo ngoba akayiboni kumina imilingo yemfundo wazi nje wazalwa ngifunda namanje seze waqeda umatric ukezwe nje ukuthi ngiyafunda nami ukabone ngisho ngivakashela uThailand ndoda ngiyafisa and akaboni nempilo yami i-social mobility iphese nje ukuthi ngiya-understand ukuthi omunye asifani ngoba phela sho musubuyele emakhaya mfethu musubuyele emakhaya omunye angakhesa nokuyibulala and bakhona bayibulala lezi omunye umfeso omnganami ongitshele ukuthi umfowabo usebenza ndawoni thizeni naye lo mfethu wabanaleyo nkinga kwilo e-UKZN ngicabanga nje usebenza imisebenzi wayibulala khona nami ngisho esikoleni yabona umlo wafe ngemshoyo lokho watholakala endlini i-array khona e-UKZN PMP campus yabo eyibulele yathula futhi nevarsity kwangalandela ukuthi lo muntu because wayeke waba istaff way-array ushuthi kwaphela naloko array yabo mase kuphela kushuthi manje sekumele kube lento ye-academic hayi kushuthi yavele ya too much yabo kushuthi yavele ya too much and ama cases lawo uthola ukuthi even ngisho na university yawafihla because manje azobukeka bad emphakathini yabo and kuyadingeka ngempela ukuthi kube khona isolution ingakho even nawe le solution oyibhalayo vele ku postgrad kuyafuneka mfethu kube khona ama social cause ngempela we are losing ama graduate yabona unemployment nje basihlezi siyibona ukuthi uyanyuka every day izini ngempela lezi yini le yenzeka wrong kuyona yonke lento ngoba phela kufuneka impilo ibe smooth uma kanjani akushintshe lapha ekuqaleni uma ukuthi vele kuyaziwa ukuthi ekugcineni akusenzeki asekho isidingo sokuthi kulokhu ku-enroll abantu futhi into something nabo abayaziyo ukuthi izolide lapha ngale because phela kubona imali engazothi ibalekile ukuthi no ngena imali mayiwangena imali lo muntu lona ngisho ngathiwa lento oyitholile lento ayitholayo noma uma ukuthi uyitholile noma ngathiwa imsebenzeli but they don't care bese uqinisile ngoba uma ungabuka i-trend ekhona kulama varsity o3 njengoba ngingenza i-study ngayo njalo ma enroll ku postgrad level bangena mhlambe be-10 kodwa kwi-output ekugcineni usothi baba u3 noma baba u4 akwenze ukuthi njengoba kungene 10 20-50% hayi kulo 10 wonke uzolento nje and nakhona ibuza ukuthi umuntu ofike kwi-masters yini lezobe isimdide kwazile laphana ukungcweka aze anqobe bamfaka uphaphele kwala yini ezobe isimdida lapha manje yabo ukuthi lezi zinto ngempela makusiwa sifuna ukudecolonize abantu fanele bazi ukuthi sidecolonizile ngokushintsha imigaqo
ukuthi usifiso Mhlongo street kube King Shaka airport kube bani si decolonizer nini mfundo akona nakhona si decolonizer ngamagama ngoba phela iKing Shaka but I'm sure ayikho into ezoshaka phakathi nemali mhlambe hamba na imgwaqo lena I'm sure ukuthi Florence Mkhize nabayikho imali ekuthiwa iqhamuka ngomgwaqo yabo udecolonizer nje ukuthi thina sithi uma siubiza yabo sithi ubize kamnandi yabo ngisho ukuthi kodwa kungcono lokho ngoba uyashushabula uthi ayihamba kaFlorence cabanga ozoya eUKZN even igama lilodwa KwaZulu Natal University cabanga wena uqhamuka khona la kaZulu uthola ukuthi lapha mase kuthiwa kuyangcwe kwake kuona lama higher level ko masters isolated futhi nakhona hayi ukuthi isolated ngenxa yokuthi incapable ngoba ubungeke ufike ngisho ubungeke ufike enhlobe awulento nje uthola ukuthi wena usudidwa ilolu limo oxoxwa lapha nale politiki yalulwazi ngoba nakhona iqiniso fesilesho ikhona ipolitiki yalulwazi ngoba bayabona ukuthi if kufakwa abantu abanalomqondo lo woAfrica laba abanalomqondo lo weEurope bazophelelwa umsebenzi and yezo njengoba yengqongqozi ilento nje fees must fall ngaku transforma kwelento nje kwe curriculum lokho kusho ukuthi laba bakhona ngeke basaba relevant sekufanele kube khona lama experts ayi afrocentric approach kube yiwona kwazi ukuthi alento nje apushe le ayi ngoba mfethu uyabona singacoca impela kusemnyango mfethu uma kuya kulezi zinto uyabona nje kuzokunye nakhona engibona ukuthi namanje yabo nje namanje kade ngikhala ukuthi lento ayigcini ngisho emaversity even naphezulu mfethu khona nje lo mthetho oqeda kuphasa nje lo ukuthi amadoda asengathathi ibongo zabantu besifazane ngeke lo mthetho angu-understand mina mfethu lo mthetho ukuthi umthetho ozosiza thina noma mhlawumbe khona abanye abantu abazama ukuthi babasize ngeagenda ephansi yabona ngizolala lapho kungenako ukuphawula kodwa okungichazayo kakhulu ethi iSouth Africa kusuyintando yeningi asembe kusho ukuthi ilona iningi elisho lokho ayingeke futhi nakhona malithule ngaloko kusho ukuthi nje liyavuma futhi nabantu abaphasise kona lokho abantu abakhethwe yini iliningi leli kumanje sazoya kokhetha local isikhethe siyini iliningi futhi manje suke sesikhalaphi kusuke sekubhlu kodwa uma ubheka besingarojiwe ibona labantu la besuke sibakhethile mfethu cha ngiyabo phela uma ubheka thina ukuthi eSouth Africa we are at a space where we are even fighting futhi indaba yama illegal immigrants yabo manje uma sekuzosuka umuntu mfethu ayisukele ko Nigeria ayisukele ko Zimbabwe usiyafika la usithatha isibongo sakho usebuka kaMakhanya yabona usephenduka uMr Makhanya manje usiyangihongela futhi nakwezomnotho uhambile ngiyabona nakhona isayi le ndoda icwepheshe njengoba ubone nje la eThekwini ukuthi izitolo eziningi ezabo kufika esakazuma esakadlamini esakamkhize esakamthembu sho sebezoyithatha official phela lezo zinto ukuthi nje hayi isathiwe ngihlezi ngichallenge abafowethu ngibuza ukuthi isikhona isitolo sakamthembu abasaziyo la eThekwini kodwa leyo nto kuma uyibheka ina impact engakanani mfethu asithi nje on religion ke noma nje kwi spirituality sike sifocus mhlambe wena with lokho aligner nawe vele in terms of spirituality nani ngoba phela thina sazi ukuthi kuba nama processes mfethu uma kuzoshintsha ibongo na umuntu wesifazane bengaveli nje ashintshe isibongo ngokuthi sekubuye home affairs yabo but kuba nemigudu eminingi ehanjwayo eyenza ukuthi so manje uma kushintsha umuntu wesilisa into kanjani le uzoyokhulisa kusho ukuthi isibongo sangapha lezi ingane lezi emva kwa 5 years ngeke nizi mhlambe noma emva kwa 10 years noma mhlambe ku generation yesithathu ngeke nizithole sezilala futhi nezingane zasekhaya uthothi ingane yakubo ngenxa ukuthi ubaba waya ngapha wayokhulisa isibongo sangapha uyayibona ukuthi ichaos because phela thina isibongo kokuqala ngeke ngize ngibabale irace le yona vele edumile ngakho ukuthi iyakwazi ukuthi idle ekhaya yabo but nje
thina mfethu sinendlela thina esenza ngayo yabo sinendlela esenza ngayo umuntu wakini ngeke uvuthi usuyolala nosisi wakho usuyolala nesihlobo sakho umuntu enishela naye futhi isibongo but le confusion uyayibona ukuthi impact nangaphandle ke nje ukuthi political nangokuthi mhlawumbe sithi illegal kanja sesikhuluma ngathi ke manje as ama-Africa. Phese udaba olunzima lolu nami futhi lizongifaka ekhoneni. Kodwa engingakusho mfethu. Sabantu abamnyama sinenselele. Esibhekene naye futhi nakhona sizalelwe inja endlini. Kusafanele sibuye sihlale phansi. Sixoxe singene egumbini lokuyicwala ngoba yabo ukuthi nathi sekugoloze omunye umuntu siyasho nje ukuthi soxola naDebe kodwa othi ungithola kahle uthi hayi nje ngise-America ukuhamba nokukhuluma kwami nabo sengisho ukuthi thina sisanaleyo nselele yokuzazi ukuthi sibone ukuthi cha nje ngempela sekuyisibongo nje nokuthi mhlambe wazalelwa la KwaZulu Natal okwenza umZulu mhlambe ukade waphuma sengisho ukuthi sinenselele zonke izinhlaka zethu ezishayekile mfethu and uhlaka olishayeke kakhulu kuthina ngeke ngiqamba manga kushayeka umndeni njengoba kushayeke umndeni kushayeka umphakathi njengoba kushayeka umphakathi kuzoshayeka ubukhosi kuzoshayeka inkolo kuzoshayeka yonke lento iqale emndenini njengoba usho ukuthi kuthina umndeni u-identify ngaso ini isibongo futhi njengoba vele sishayekile siwohlokile njengoba siwohlokile lento usho sizosiwohloza more in terms of i-identity angifuni ukungena kakhulu ngile kona lokho but kodwa uyabona ukuthi uqala kokonakala komphakathi kubukhulu ukuqambela lento esithi umphakathi amanga konakalephi ekhaya i-disturbance nje ukudisrupteka kwama-pattern e-black family i-side effects yalokho uyibona phi emphakathini ukudestroyeka kwalo mphakathi ukubona phi kwi-national consciousness i-conscious esinayo sonke engithi yakho njengamanje siyahambisana kuzo zonke izinto makuthiwa siyele sonke sivumelana ukuthi hayi ngempela kuyiwa le makuthiwa siyabadudula yabo sengishela ukuthi kodwa konke lokhu kubukhulu ukuthi singagxeka kuzwe lonke noma kwisifundazwe noma laphi yonke into yenzeka phi ekhaya so nje le issue ivezayo vele bese silimele kanje sabantu abamnyama siyithuka sisenkingeni kanje ngoba kushayeke i-foundation kushayeke yona ingone yomsamo mangabeka nje kanjalo konakele kuyona i-household thina masingakwazi ukurestore i-household lapho sobe sesikwazile ukurestore nokudignify ilento nje imphakathi masikwazile ukuclaim imphakathi yethu back sobe siyiclaimile nayo i-national consciousness ukuthi sizazi siyi-nation but njengoba usho ukuthi le yeyibongo ikhona lokho kokugcina osokusele umndonda ukuthi uzazi uyisibongo njengoba ngisho si-addressana le emadolobheni bizana ngazi kubalulekile ukuthi sazane ngiyayibonga nangaphandle kwalama nicknames amanye esinawo isibongo siholda lokho manje maseso eroideka kalula kanjalo kodwa futhi nakhona mina ngikhala ngothi angikhali ngaloko okwenzakalayo thina siparticipate nini kwi-democracy kuma-democratic processes ingabe ukuphasa kwalomthetho abe khona nama-consultation ngoba phela nangokwayo i-democracy awumedani usuke uvuke ngakusasa sekuthiwa kuphasa umthetho khona la umthetho ekuthiwa uhambe uyovivinywa kumazinga aphansi kuvulwe iy'mbizo kuvulwe iy'thangame ey'thize amakhosi iy'nduna bamasonto baxoxa basho ukuthi hayi thina lento sibuka ukuthi i-right uma ikanje sibuka ukuthi iyabheda uma ukuthi kanje mhlambe siyile wadi thina sibuka ukuthi lo mthetho kuwukuthi ahlangane nawo amawadi asho ukuthi hayi ngeke lo mthetho ubheda la kanjani a-unify nize niphumeze i-region i-region nikuyisa iy'mfuno zenu kwi-province ne-province nayo ihlanganisa ama-region asize nje
kuze kufike kokazwelonke ukuthi sokazwelonke ke nayi into esiyishilo awuphase lo mthetho khona white paper green paper bani paper okwama level lawo okuengage kwi-democracy oku-engage before umthetho uphase sengisho ukuthi umthetho awumedani usuke uyiphasele futhi nakhona nathi kusho ukuthi sibone ukuthi silahleke siwohloke kangakanani kuyona i-democracy asiyazi ukuthi if kukhona into ezofike ibe ishock lapha phezulu futhi nako lokho singakuquestion yabona ngoba phela manje wonke umuntu usechoma ngokuthi nje manje sekufaka nje uthe ngiloboleni manje yabona nje and uyawazi kamajita amuka nomoya vetha azolotshelwa left and right yabo vele bazobe phusha yona lento ukuthi hayi no hayi vele ngoba phela uyazi yonke into ihlezi ine standard yabo and imedia futhi promoter khona lokho even one incident izokwenziwa ihaba vele ukuthi nabanye abantu bayibone kululu ukuthi no iyenzeke nje kodwa mina njengoba ngisho ukuthi lokhu ku-challenge thina ukuthi imithetho eshawayo njengoba kuyithini ngisesivotayo masivota sisuke sifaka inhlangano sisuke sifaka ubuholi lobo buholi lobo kuyona-ke intando yeningi siyiningi yindaba njalo kuphase imithetho othola ukuthi thina siyahonga lama usuphasile kungenaphi lo democracy ilapho la kufanele siyibuke khona mhlambe kusafanele sibuye back so challenge yena uhulumeni ukuthi akasiworkshop kahle ngayo yonke lento ye democracy ngoba njalo sihlezi sekubo wow yeah plus isifika sesibabaza ngempela manje ke isukile lapha idemocracy ngoba angeke uphume umthetho ungaconsultwanga futhi nakhona mose uphumile akusho ukuthi uqedile ngaphela inkinga nento yedemocracy ukuthi ngisho kuthiwa sivota sibabili uma ukuthi nje so u2 sivumelana ngento eyodwa kuzothi iphase by 100% lento yabona akusayishiya ukuthi 2 out of 55 million vele kuthi it was 100% kodwa nalapho ibuke kahle engithi mina la nguqoqaba ngivotile ngavotela ukuthi nje wena ngiyakuthemba ngithathele inqumo hambele ngisho makhona wena lapho engisukuza ukuthi khona amaqembu akutshela ukuthi hayi nje ungalo usibuza izinto ezithini makhona usibanibani siqedile ileyo nto ke leyo ubuya nini kusibanibani lo ukusho ukuthi madoda njengoba ngiphethe izinto zenu lapha yana ngizonihlebela khona umthetho ozophasa ngeke niyibuke lento ukuthi manje inkinga ukuthi manje so vote engezi uzokwazi ukuthi uvotele loyo bhekele kanti kufanele sibuke ukuthi sina sibuya kanjani ekutheni sikwazi ukuthi labantu laba abasirepresentile ngoba nginakhona ngisho kuthiwa i-representative democracy bani democracy kufanele kodwa ibe khona le gap yokuthi kufanele ubuye uzongilento nje uzong-engage nami futhi nathi sinejuthi kwi-democracy akukona ukuparticipate ngokuvota kuphela uparticipate nini as a citizen kufanele lokho sikwazi ngoba njengami nje angiyena umuntu ovotayo but ngiyaparticipate kwi-democracy ngikhona kuma-NGO kunezinto engizenzayo emphakathini naku ukubhala lokhu lezi zinto engizenzayo ezingiyi-consistency i-community school kusayi-form of i-activism sawu-exercise i-democracy kwanako lokho akusho ukuthi ngizoba exercise i-democratic rights ngokuvota kuphela angisho futhi ukuthi ku-wrong nalokho ku-right ukuthi uhambe uyovota kodwa lokho ingabe kuyakunika yini lokho ukuthi uparticipate ngoba uma uyovota uparticipate kanye emva kwesikhathi seminyaka emihlanu kanti uma ukuthi uyi-citizen uyithathile lento ye-citizenship uyazi ukuthi kusho ukuthini ukuba i-South African into leyo ya day by day uzokwazi ukuthi ube nejuthi ukuthi nje nginejuthi yami mina umuntu wala eSouth Africa ngaphandle kuvotiwe kungavotiwe ngi-on ngingabi vocal ngama-issue ngoba ngazi ukuthi ngivotile eziqembu khona izinto sokuthi ayingene eqembini khona umonakalo sokuthi iqembu nawo ngeke lifuna mina ezumhlali sinawo inama-civic structures civic engagement ezabahlali la sonke ozothola ukuthi umfethu
uyi-DA uba uyinkathi mina ngiyiliphi iqembu siyakwazi kodwa ukuthi makuhambe amanzi siyisolve leyo nto ngoba izosishaya sonke irrespective ukuthi samapha amaqembu lokho inkinga yomhlali uma besinenkinga yamakhumbi akushiwo ukuthi iqembu lokuthi lona lizogibela inkinga kade ishaya bisha sonke manje ke lokho kuyasi-challenge nakho lokho nje ukuphendula lo mbuzo wakho wawo lo mthetho uthi ku-beyond lo mthetho thina kusavele sibuye kuyona lento le sanikwa yona ukuthi siyibuke ukuthi siparticipate uparticipate ukuthi ube imbuzi nje yokuvota kuphela sebebuya after 5 years ilungelo lakhe nje wenze njani wenze njani uyayazi i-constitution uyayazi imeleni imuphi umthetho ufunda lapha kwi-constitution ubone ukuthi uyakuvuna abantu abayazi shona i-constitution abantu nje uma ngakubabuze ngayo i-constitution nje ubabuze 10 nje wezinto ezikhona majority e-South Africa I don't think ukuthi they can answer you manje nombuzo ke mina uvotelani mawukuthi awudefend i-constitution awuyazi i-constitution yini lo popularity ku-social media kunje kwazi ukuthi obani babanga kancane umsindo eParliament kunobani kodwa uyayibona-ke i-impact yalokho ngoba labo bantu abaseParliament makusiwa kuhamba ugesi lapha ezingeni eliphansi hayi kuzwelonke usuke kwi-jacuzzi yena yabo isuke ekhanya elentunjaneni yakhe lapha lokhali wena futhi awusakwazi nokumfonela umtshela ukuthi umhlonipheki babubani nakusiba nenkinga futhi nawe uzokutshela ukuthi akuyona inkinga yepolitiki le inkinga yani government uzokwenza lento edukisho engqondo uzoyishifta i-blame sanjalo ukuthi lezi zinto zi-challenge thina ngisho ukuthi abantu bangayi kuma-respective political parties but ababe mindful njengoba ngenza le act le ngiyenzelani mase ngikhethile kuzokwenzakalani leli qembu engilikhethayo ngampela linabo ubuntu nalezi inhloso zathi zesu silapha eMayville mawuthi ngihlala eMayville lama condition alapha mangisarenda kuleli qembu lizokwazi kulento nje liyafika yini noma libonakala ile konke lokhu kubuye ekseni ku-wrong ukugxeka laba bantu umuntu ekufanele amgxeke kakhulu bani ithina senza yonke lento yenze ngoba futhi nabo i-awareness ukuthi bazobuya bazosincengela ukuvota yabo ukuthi khona bakudingayo kuthini basolani-ke kuthini ngoba izo zonke izinto lezi ekufanele siyibuke mfethu angisho ukuthi mina ngiyawusupport lo mthetho but ngiya-understand ukuphuma kwayo ukuthi vele abantu bayazi ukuthi bacindezelekile ngasekuyicabangeleni ingakho kukhishwa yonke into ewuvobe sakusaba kwi-status sobuvobe ngokuthi uyakhumbula sakusaba kwi-junk status economically nakhona yiphutha ukuyitshela ukuthi South Africa yaba kwi-junk status economically ngeke kube kwi-junk status economically socially uthole ukuthi rich kusho ukuthi spiritually sikwi-junk kuwo wonke ama-area empilo sikwi-junk sasingeke ngomlingo kuthiwa sesikwi-junk status economically usho ukuthi izinto eziningi sikwi-junk siyawudinga lo moya walabantu esihlezi sizwa ngabo ukuthi kwabakhona o-UDF okwakungeyona i-political entity ababe mobilize abantu from street committee from iward to i-district from i-district to i-region from i-region to i-province from i-province till kokazwelonke so sengisho ukuthi isikhathi sokuthi sibuyele kona lokho ngoba akukho okunye okusele vese uwohlokile umndeni omnyama and nemithetho njengayo lo ushoyo uzowohloza kakhulu entweni evele khona njengamanje njengoba siphila emalokishini nabaphila la emadrobheni bayazi ukuthi most abantu abakhona emakhaya akusebona abantu besilisa sekwabantu abanjani besifazane amakhaya manje aselidwa izingane noma umuntu wesifazane and futhi nakhona ilabor nayo market ukusebenza sekufavorable subani umuntu even in business manje you don't get funding for tomorrow ukuthi hlezi uthiwa nje women yabo 51% women 70% yabo sekancane uma uthi usathi umuntu wesilisa wena kuphela
nje mase ngishela ukuthi imithetho le ephase phambi kwethu iphasiswa ithina ngoba nakhona bazokutshela ukuthi laba bakwi-representative democracy ba-representa thina nathi nawo lento yokulungisa lo TikTok kulungiswa into eyonakale kwi-past iyasilimaza nayo ngoba phela ezinye izinto kusuke kushiwo njalo kuthiwa silungisa amaphutha enzeka. Hayi but mfethu singakhuluma kushona ilanga bafo singakhuluma kushona ilanga ngicabanga ukuthi vele siyohamba sihambe sike siyihlele enye futhi yabona sike sihlale phansi mfethu si-unpack amanye ama-topic. So ke manje kumuntu ofuna incwadi ke nje lezo iphethe angayithola kanjani uma ukuthi ufuna uku-order noma khona mhlawumbe kukhona la itholakala khona somewhere yabo ngifuna ukuthi abantu bayibone nayi lena this is the yoga a holistic approach to stress management and then this one the reality and unrealism of Rastafari yabo. So nje zona zowuthu nje bakuyizona vele oziphethe umuntu uma ukuthi ufuna uku-order ihamba kanjani procedure yakhona? Most of yona lo msebenzi uyatholakala lapha online mongathi nje Xolani Radebe kuzovela iy'ncwadi zami lapho ungakwazi ukuthenga online uma ukuthi awufuni ukuthenga online ufuna ukuthenga kumina ngoba vele lapha ihamba ngama-euro isikhathi esiningi abantu abaningi bahlezi bekhala nami-ke uma uza kumina luba khona lolo fefe lolo nami engiye ngilenze isikhathi esiningi ngi-based lapha e-workshop. Uma ukuthi futhi ufuna nenamba yami ungangi-emailela ngakunika nama-social singabanika nje nawo just ukuthi nje babe nakho. I-email engitholakala kuyona ithi King JAH King nje 101@gmail. Jaking101@gmail. Uma ufuna ukuxhumana nami nge-email, uma ufuna sixhumane ku-WhatsApp 0680 66 2337. Ku-Substack i-social media yababhali kodwa uma ufuna ukubona umsebenzi nezinto engiyibhalayo i-pieces khona i-app ethiwa Substack nakhona ku-Substack igama lami Xolani Radebe lona lokubhala. Ku-Facebook uma ufuna sixhumane uXolani Radebe. Inamba engitholakala kuyona uma ufuna sidlale WhatsApp 0680 66 2337. No. Abantu ngicela ukuthi ba-order abantu yabo. Cela nje ni-order iy'ncwadi and nawe ngakusiza.